Nana kuya koko. When you about na 3 years. One for ring answer. E de na twia sinyi na akwa aba. Nda unhu obi 7 months dia. Wakukuru ring dia se no. Mumma. Ewo akoma 87.9 so. Ejuada de kopim fiada. Ebra wi adumienu abapa ho simaduanan. E de kopim se no miensa ebebo. 12:40 to 3 p.m. O farmer ne bi mu. Ana bibi na etete wo. Ene fa ho ne bedan Marcos. Oni na bedwafo ewo akoma mu nsem dwumadie so. No mu pense wo nsem no mu. Empa ne pomasibre. Obehu akoma FM atwa kwan ewo Asukwa. Yene kuma city mall ne main entrance ene di animhye. Anase bisa TV3 office dine mo. So yan chehye mu bi. Ene efra yen wa number yi so 0246 82 45 49. Akoma mu nsem. Obi nka bi mama. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Thursday. I did achieve fried rice to create a quadruple. And I got fried rice. As to run what you cry. And what you cry. Process will write him say, we didn't look at him say, I see what that's one apple. More bro for. Yeah, more bro. Why? So much. Me kwada me kura. Anuma preoni prebu. Me kwada me kura. We go drop my 4,000. 4,000 Ghana FM. Bema yemre. Enya juma. I won't call. God bless one go Jedro. No more aman. Mini and more. Yeah, you walk continue. A juma na ede. Emu komni ya leni na na ede ye juma. Na bema bibra beda da o se famisika for sika hwere na obewale o. Mini ya odada wo. O jiji wa kokun. Nti me sremi ni amanum se mo family enya futu because me see ati many so say you know. Many doubt is abo wo. Sanka to me anaka me jimi sa akosi bet. Na nyame so pese me like or yi bibi e di kire me. Nti wo yi ama me so mati bibi ase. Ama meni ada ho pa. Nti me sremo adwuma na ye ne yebre. Mama ye fa esi country ye hone ye kwa Ghana etumi de akoye bibi mama ye ble nye kwa wokro ma say because me ma na mo akontum no mo de o ma no na mo de gi esika nti kakra metimi aka ne se mama ye ni nda ho enhwe mo so yi okay nti say when ya be ma ne bia wo hwe no a wo pese woni ne ware na wonya ko bi kura de afo ani so nti ma Maje, yeah, guys, because of Eugene, me did do a matter rough for phone so. Okay, I'm like Sanya man, imagine what is here. Yate, I bet you babu. And ya de are better pictures way ye be rolling the pictures nina and ya so where you're very nice and beautiful lady. Why he say very important? No. We will Pastor Julius man of Jamaica. Marco, Marty. Ya wadi boy you do for 10 years. May come a man because you understand sometimes I am mobile. Because the way men do my beat man. Mama, I mean keeping a man in tea. And Krabi is so money. And Krabi eco school ne. Nurse from Kuala. I was in Nisika to have school fees every year and one. On him, see, on every year.
ebe ye da ba ti da me ka ese so ko wale 87.9 kasa utu no for me problem oni matade ye wo che na me se be bi wa ma ko obo bet ya na ne to achia obo bet ya na ne to achia obi ti me bo bet na eda ne bonkum so na bet di aburo so otimi sa de ma obabo di aburo so otimi de ma obabo se brade bet no di aburo so otimi de ma obabo ni problem se wo se wi ase ya so fe se wo to ko fa be ma wonu abesese se on to bet etia me ni problem tie na mum se be ma wo ko ware no na se bi president na mo fa nche ma wi abo na ne kwati wi a ense catch yourself ni just awade no yenya wodwuma na kwa na nya na yenden sese ya wose wode boss 1 minute na abesna kwa mi pa so to duro to na nya ya awale no be ja na wunyai wo be ja na wunyai ye wo wodro aduro bai ye wo na ni ya ekọ man ka se wo sese ano wa akoma etiefo atwedi aponyankrompo ato no bu ase hyiramo yemamu nyina aha na yesan emamu akoba edeba akoma mu nsam dwumadie no eso Marcos maji adwaide na wa wunu se ayetu nsam na chese ba biewu ene asem no eba no onua he wo sa wo twe wo radio no TV no na wo Facebook no ni YouTube no na chese eye adwuma sa na eye adwuma sa so no se de esitie no na hyenenso se abrebia Marcos meje adwa no na ne wasiesie mi ama me ho aye fe eye Josie Fashion Josephine wo bom so wani meet me there sports no na edi enhwanimu anu nti eya fejo na style ya wo pimpam de mami ese makonya no wo fam eya moma ne nkosoro kakra ne wo mu hunu style ni yi wo fam nti wo mu hunu style no ena me ba ye ne wo se mpagya mu ekina ye be pagya mu Josephine ena siesie me fe kama senti no Israel but what the friend do you pesa wo pam show bia no eno an wo de man style jo no ankasa ebe ma style esa se wonim ne ekọ wonim ne maba wo ne pe no wonim de mpanimfo no so epe sa pepepe ena etienti fra Josephine ewo 0243 433 465 0243 433 465 na offer no bajo so bom so one meet me there sports no and the day enhwanimu 0243 433 465 and na ye waye me makeup scam yi eno eye Janelle Beauty Salon or tech wa top high wa na Janelle wo enu nti wo pese wo ye makeups fe maybe a wudi ko bia no obaya o kama wo fra Eunice 0244 509923 0244 509923 o frano a obeje wo so hyene so se akomamu nsam dwumadie ya yede bra modwada edikosi fiada ewia dumienu pounds meduanan 1240 edikosi 3 pm no Osei Chrome TV efa dwumadie yi live na fei Kings TV and also Edemu live a wo hwe bie na wo hwe ne Facebook de na eye akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM na chesa wo so with them na ye show sana Spiritus TV de me pa cha obetumi ahwe ne ho a wo download Play Store anase App Store anase 2CTV a wo click so a na chese Spiritus TV and also them na wahwe ne ho Nkawie Zongo Assemblyman Information Center wo Nkawie Zongo wo mo efadwumadie live bo wo fie ewa asafo bo so ewo fie biatum live sanso na Iron Boat at 32 Kochi any brofo edu and wo tiles any security doors papa no ton wo biatum live ewo ho Adepa Information Center wo Kochi afetia ono so ebiatum DJ taxi driver ono so de ne taxi ne mo no pachi number 2 na edamu saa na obi obetremu be sibia no na yetie akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie Marcos me no my bedwafo Pastor Julius ewo fie ha kwa koko ewo fie ha sanso na condemn ono so ewo efie ha sei na yemrai na yani ye lady the beautiful lady entwetwe enkomo eyansemo emema aba se ye betuo se ye mpese ye betua sika emu oduro se ye mpese ye be ye dan yo ade
ɛyɛ na reho na yɛne yɛ nua bɛyi me ni kan ɛma me maame akɔ abanza mama ko ma pom te sɛn bɛn we say ne mame na kasa gum yie pa mame wae me pa hwɛ yo na unso nyame adom me ho yɛ papa na ɛna no fie da wo ba yɛ a wo kɔ fie no sɛn ɛna na efie sitie o na efie bɔkɔ na efie bɔkɔ obi a mafia meka jawo sɛ na wakɔbɔ me din wɔ baabi na hey dabi obi antumi anyina ni mo ahunu mo a mo nim na mo so go TV so e ba ne sɛn na me chechiro mo so okay nyame nhyiraw enti no bɔ asɛm ne tofa sɛdeɛ na no wo bɛka yɛ no na yɛ fe yɛ ne wo bayi entwetwe nkɔmɔ abaya ne wa ha ɔno ne friends ɛn no obey Sandra e wo fie ha sei Sandra nua Mavis ɔno so wo fie ha sei na kyɛ ne ampayi a ebedwa na talibo wei na kyɛ sɛ ɔno so tetɛ nkwa nkyɛn ntima ɛna no asma de ban bɔntɔ fɛn na Sandra wa hei ne ne nhyɛ nkɔmɔ twetwe na se me pacho me ba Sandra me na netie na asa na adwene mu enye sa osori a wota piepie na wo hwana so chima osidada moja aba na mama ne pad na mabɔ nti free be 2 months time no na ne sisters dada Sandra na se wa chima bisi da bi o se ne tie ne ya na Rita se na onyem na mesimi na minim ampa ya hwe na onyem ye bisa o se wonyam ene mata ho fo na ebisa no o se wonyam okay nti na nafo ba ko ya se o ye fa ne man Cynthia nti na ota kɔ ne ho pa nti ɔkɔ ne ho no na sidi ne bas dada Sandra me hunu bas am se ma Cynthia ye bisa na ontimi kan o se wonyam na o se Sandra ne ho na nyam o se menyam ana Cynthia si dada anya hwe me amahwe no me be ko sita kwa insurance amano amahwe no okay ampa so Cynthia kan wo ye ade che obafa ko hospital ko so ye bibia nti boso me so a ono ne sika ba mam ni ko hospital eto onya be aka no nya na manse no ano pa bi no odi matam ana boy bi se na wa boda ma na wa kwanyema abaye bi so so woni mu ruku wo ma me so di ma kan wan kan pa kwanyema me pusesi a nti brand fa aba no ana se talibo ana se oti fine o se oti ha talibo sana bese ko kire and manta ho boy no mo fa aba obi kura fa kotokro se talibo na anyem boy dia ampa so mo kwam kwato no hwe na mo ne bai no ana obejira na o mbisa se wana anyema akola no o se nyam no hey meduda o se da bi am se hwahura akola no ana asa o kasa gegegesa hwe me we me kanche am so be kanche na me hwe afi o gina o sa wontimi anka hwe ba yi talibo na so be kanche am se kanche ana me se sister bi kwate ye fe nana onu kwa kache me se o to hu ni sa akola we o was so time with talibo any Sandra we our toko bi mu pa nti bi na den no time hu no wo mo no amebo amane yese me tell mo ba Sandra o ka asam no ana so no kwa hu so eja obi asam de wontimi kwaka nti ho na me ma kwa friend na ba ya o se enya we ya na nipa foforo afa o heba no ko ha no se Davi no bi ma ka asam a che won de babo me de boy ya madam fam so madam fonti de wo ka asam ba ya tam keto wo hu wadam fonti adenta me ma boni di esa ase no baka se nyon no ana o se talibo de wa nya de na di si ho no nti ya hwani ma o ka asam no the 3 days time na Sandra wo ye ana wo ye o we pa sister na be yi hospital ye bibia e ma no nti me metu afre ko tena du bi nsu ti ana baby atie no ye ben station on toilet bi so ase on na store bi so on ti ana otaba ho no Sandra badada ma un talibo so gina station se talibo ana ha no oba dai me no ka ya me fanya asem sa na so be 3 times ma me call se talibo na what the can about one and for na for photo no see ya gina branch on ni brand e di nkomo am se talibo e dia pa na oba pe na du so ano wanya me ba o se anya wa o tole na be jan bi se o peden am de me se o ya kwase o ya fopo we jibidi be ba pa o de be ja sa wo ho ade de oba pe du so ano mama de me di na tama talibo atimi ankasa asem o ka ne se wo kunu kura se wo ne nda
mankasa na mabibi mami na friend antifo wa so wa bono yal papa wo se wa nyim ne bo hwa kra na oka na so ne ni kuna ne no so de fa ho ben ana mi di na tama ho na of tu ni ka no koy to koy bra na ka kire me say I fro get na friend I fro o se David ana dada mama ne mi se mi nim se o so he na ifikuru ba ko na se minimum continue na otete bom papa na de bia wa isa kola no em se minimum no se ande kono ho ko bona mane on na di Talibo ba krom ha em se sa ana dana na nyumba mi koye na se papa no koye o mu krom to ni wo okay ana o mu am sabe ko biom ana me ko man kwato obia o fio ntina me papa na oni Talibo ti fio no no me pana me huno nti ba se be 3 weeks ni mi ho na papa no ba asa ye ton saka kra bi oba ho no ana o say papa wo krom ha o say mi krom o I say me patch papa and I say I say son no say on the table na nyam and I say me say matter that so nka hwinkyere minti okay minti me bi sa osa nti papa no ene Talibo at papa ne fie but ukọ so papa na ntumi anka kire so oh me hu se wo ba Sandra kra na dwubi woni Talibo be share dem me patcho papa na yakọ na papa na me chan say da mabo the empire yakọ so busuafo ni na wo fie wono mo ana mam no se betra se ka se ana Talibo se kola wo ma fie papa so boa ma hu akra fie be 2 times mo fie oh papa ni timi kan wo papa ni kan wo tumi kan wo mi ba dem dim ya se ye bisa papa na obetumi aka che se no kwasem se wo kan papa ni kan se wo hu Sandra ni Talibo wo fie ho aha so ba fie ba so wo hu wo fie be 2 times wo hu Sandra wo fie ho na so ka se Sandra be fie na oboa wo hu ni be ama no kwa mo ni tika se nkoto duane ni enti ana ne ba na ofra aburochire bae no but when se Sandra kwasha Talibo dem dabi enti tama ne boga ne freedom on pie ba se on ofra we fresh ebla so so wa ba fie da na ba kire mi Talibo dan okay ana enti o am so mo bie ho to mo fa ho na me ba se dabi we se o fa nto ye o de mi fa kire on to ko fa kire wan okay ana o ko kire ne dan no mate nti ya kire wo dan no aha we le ko kire boga ne dan se dan ya oh Sandra na kire ada boga no se edan ya Talibo de me ba mu nie eye fesi o mame da se se ya yedru ba bia Sandra no atimi ko kire ye ne de ene na Sandra no awa ti Sandra no aba kire ye se dan ne we hene ye ko twa ye no eye no a anasa dan foforo Sandra Jesu kasema ya ma menka se me de wo ni me dada meboa nti ya no akasa aguma ma me why net say eye pa wo ba bia ye ni afro wo say Sandra nko a Sandra de en Sandra kula ni dia no amento Sandra amento munya ono ama no de foforo Sandra wanya mfie say 40 years Sandra wanya 40 years sa eye motri nko ho etiefo sade ye maame edi nkan describe Sandra dada ninti no minim se obetse mene Sandra nkomo twetwe no ase ye pa eye kasakase pa why tiemu ma menwe tiem ba ko na menwe Talibo me ko kasakase me ko demo onum me ko Talibo de ko demo na Sandra wo ba ne ye friend sen Kobi ye friend Kobi anya mfie sen wona bizu pe sen bizu nu boso be mienu anya na Kobi wonyini menka so wonyini da Sandra no be ku ya wie Kobi anya kokuru Kobi si na so Kobi esu anya boso me mienu no Kobi aha Kobi boso me mienu Kobi na si Sandra na so sa no Kobi anya boso me mienu ahono na ne papa ne hwan Talibo ne papa ne Talibo na Talibo ko hia no wan na mi ko hia ne da o ko estombo bankuta 5 times pe
ana mi kon mi so mo kwa me fa say e demo tram ono ko chese wu talibo dakrope ena wode wo call ne dan ni mo ho ekire wonom enti wo call na talibo wa ya dan wo di me wo di me talibo wo ya sure na talibo anka nkyere wo sa opel o ka che so opel ena wo te ase ma no wo so ka che nsa opel no eh fa na talibo hu a wo ka che so opel wo me sha first bala dan show no faka wo commence meba na talibo ede wo call ne dan na ewo akire wo no ena okofa wo no ewo empaso ana ahenefa my cabinet no so packet no so said you unia na sia ya no ye kasawa why ofa wo carpet ne so atie for ha ya akoma 87.9 FM akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie eno ene ye de ebre wo no na yenua be ya ye ne na twetwe nkomo yi ne din de Sandra wawo na akoda no kobi wanyine kakra na yenua be ye obi a na adwe no sabia son sabia nyado ewo fom kakra ene ne edi nkomo no eno ntitie ne yi na asam no kwasam se awrahu ye pa Sandra ma me bisa Sandra so enfie 14 years Sandra was saying 19 years oh 19 years eno nti sa wutia 14 ne 19 no wa wo be hu enipasu a ye ne no etwetwe nkomo ewo fie ai na chese a member etimi take advantage and crofo a wonum eti sei so womu wi a womu nyinyin sen no na Sandra ya baba wa bia no kwasem ne ho efe very very beautiful girl senya asamua enti wo hwe no na wa like na wa comment na wa share wo like ya na wa comment na wa share eye Facebook live akoma 87.9 FM YouTube live akoma 879 FM wo hwe na wa comment na wa share de amayen enti ode wo to hene no to a packet no so no ye den no di me na oye sa to aso dakope na wone wo eda wo carpet ne so ana se da bia na wode wo ko amende ne ko amende me ko ode wo ko bebre ana dakoro dakoro amenu di nko ba so ka se wo fa wu bebre fa bebi wo fa bebre eya wo ko ho breben tambe no doko wadoko wa anopa se woti ase se woti anopa ase woti anwumra ase na woti awia enti no doko tambe na kwam fancy sisi no doko anopa na awia na anwumra na fa tambe na wadoko anwumre na anwumre no wo kwa eya wo ka che wo ma me se wo kwa hefa wo se me kwa talibo okache na nya wa so na ya onyimo ye no ya ka se bo nia wa no onyimo ye ni din no wa mo no ama boy se kire ya na abe boy pa chan aden wa mo ni ntem some boy o boy nti o bo na kire na ukọ talibo ho no a eya na oma usika fancy this oma usen ni free ho fancy pe ukọ talibo ho ya na oma 5 cedis per da bia ti ukọ na ono wo da wi na oma 5 cedis ohun pa chan talibo no oye kokọ na tuntum kokọ tuntum tuntum wo ye tuntum en wo ye say wo kan wo ye tuntum no wo san ye say say no kire sen
nso a yɛkɛse kyɛ sɛ ɔso oh okay na mame ne ne nua baa bi wɔ ha mame ne ne nua baa no ani nkɔmmɔ ɛyɛ akoma mu nsɛm dwumadie yɛ nua baa no ne kasa no agye sɛ wotɛɛ waso nanso so ne yɛpɛ sɛ yɛhu yɛne ne di nkɔmmɔ kakra na mote no nka te no anyɛ bi akora no mote sɛ ɔso ɔkɔfaa no anyɛ bi akora no wote sɛ wɔse wɔnti wɔamfa wo mpa so yɛne ne di nkɔmmɔ no aka sɛ ma wɔamfa me mpa so ɔfa me carpet so wate sɛ ɔso ɔfa ne carpet so anyɛ bi a wote sɛ ɔse ɔkɔda a ɔma no 5 cedis ɛna ɛde kɔ fie na nana monyɛ ɛyi speaker yie na me ne ne nua yi ɛntwetwe nkɔmmɔ na yɛnhwɛ ɔbaa pini w'anim na ɛkasa gu afidie anim ma me wate na ne deɛ yɛni abere yie paa ɛte sɛn mo nsa nyɛ ne yie ma me yɛnte ne nka yie bɔkɔɔ ɔnsa na wo ka kyerɛ Sandra sɛ ɔnkasa kɛse nti aduru soɔ no ma ne nkɔfam kakra ɔbɛbrɛ aduru soɔ no ni sɛ wo nso kasa ketewa bi wonim Talibo wonim Talibo wonim no ɛkwan bɛɛ so na wo fa so hunu Talibo Pacho na me koto ade mi sister no wo Kenya ase na on ne frame se me koto aduane mre no na ne ba no ko school orange guide na me koto aduane ti me hia no Bola Junction wo hia hwan ya bodin Talibo wo hia Talibo wo Bola Junction no se me nkoya ade wo fie ma no then time no de kana nenam okay ti me ka se mi sister asum ti me de aduane koma mi sister na ono di kan to ono di kan na me ye dey osa ba back okay so ba back na me ne ye dem ne ne koi na mbisa nse wo sime be ya ade ma na mpa cha odi ade na oso e dey opese wo ne meda na mse hey opese wo ne meda sesei boy nti me ne te wo no ma nti metena ha na asole abede abetena me nche metena na asole abede abetena me nche nti wo na me ye dey me to be me be gate ni na me kɔ na me ka gate ni hwim ti me na me nim so ne me nua ba yi na ede onyem nti echi na me hu so ne me nua ba na ede enam nti me na me nti na me kɔtɔ ade wo Talibo mu fie ni nkyɛn ho ti me duo no ne abaaye bi na ne gina ho ti me so den time no na me kula scissors bi na me ka so na wo ne me nua ba na ede anyam na wo se be peme ne masa abeda abeda no ne ma fanche no me pamcho me di na tempa ma fanche no di me di na temanka se wentime me na no sei eni na tem eni me sumate ti ekɔ fie ho no me ne be yi na papa ne be fie na ochiechiri me ma me chiechiri mu chense sei ni sei na ide esi ti ekɔ fie nkomo di ma oso bɛbɔ maami asum ana me yes obɛbɔ maami asum ye gina na ehwe o se bɔ maami asum ba me ma me kasa de otimi kasa ba me kasa de wontimi nyede en kasa na se that me so slow me chen me ma me no ai o slow me chen me ma me no wo su be bodua nso wontimi modua be kanche so wontimi kanche okay enti Talibo so be bodua se one wo nua nya bibi ada me pa cha na me pa cha wo na wudi Sandra ya Talibo ni na wo yachi ana Sandra ne di wachi Pacho me na me di nyachi wo na odi Sandra chi ti wo won fie sen Pacho me afena me ko 17 years oh afena oh okay tu na nti yenhwe na apart from wo no Talibo ebe say wo pe no ya no opese wo ne wo koda no wase yesi wo bi pa wo mabusua mu me Pacho no ye mi sister by mi sister no wa wo tu yey ti mi sister ka se wo pa adwuma na Talibo say acho ni mi sister eden adansa na mi sister sen ka sa ade nko onye den onyai ti echi na ekɔ ofie na ekɔ pem emumuaye no ena ɔka kyerɛ busuafo ne sɛ na mi sister esuma Sandra ema ne bejiska ɛwɔ no ho okay ebisa mi sister no mi sister se me masuma Sandra da ɛwɔ ho na Talibo se osuma wo sister osuma Sandra yi ema ne bejisika wɔ no ne ho me pa chan ti ebisa mi sister no enyi ni bibia ne wo sister esi dan na wo sister suma Sandra so onko jiska wɔ ne ho
me pacho boy no nanu yedu ono nko a o say o share Sandra no onyim no so share Sandra no onyim no okula 30 pesos mama no mo adan mo amisa ne se den wo hunu sa Sandra nyem sada ne ye bisan eno ase den eno ase do 30 pesos be top pad wo stop wo hodobo kada do ba the 5 city so do who the bia biom ono nko aso si obedi agoro e wo fie o so obehwe TV ono nko aso o say obedi agoro de dem o papa say who dem we playing gram afi o say obehwe TV ya o hwe de wada it on quantum Sandra ko hwe wi anu o hwe TV ni wo no terrible dem wo wi na dem mama mumu ni TV wo mo dem ho ye ho ye ni light 87.9 enti yen hwe enti na terrible say wo sister Penny asoma Sandra Emma ne beji sika wo no ne ho pepa chan na mo bisa mo sister na mo sister say ya na mo sister no am bisa say ada onezi say wo mpna na what da wantimi ankasa bi terrible na ntimi ankasa enti sa terrible afa wo ba Penny no anase wo fa no no eno kwa munim na minim ne wo bisa wo ba Penny no o so no nya hweda say wo yida okofi o so opa adwuma ana o sidi so ne de dance ade a krache ntimi ano okoye okay intimi pacho ye frame sister no phone so ma ebusuafo ni na ye dey eti say ye bi say sister ne say wasoma Sandra e wo talibo hoda o se da bi ti ye bi say na 3 times na Mr. Sida e bi on soma Sandra e wo fie hoda okay na yenhwe na wo ka say talibo Emma wo ba ne fie ko wura ne dem ya no opese wo ne wo da nyina me pacho wo ene pempen was ni pen ye kan wo ha na se bibi wo ho ye be ma nananom wo aboa yen because talibo no sister ada yenim wa ayi wonu yen enso abegbo talibo kro no adin se woni nada ena wo susu ko wura talibo dem ya ko opese wo ne wo da ma wo twi ho apaso nyina me pacho wo ye stress talibo one wa na pacho de bi me de want me ne ma anya hwe want me ne ma anya hwe wa kwhye ne dem be ma ho de nche wo ba ekwan bebra obefa so a wo pese one wo da no obetumi ne wada esi den na wotimi je wo ho kire mu am ye nhwe me pacho me ka kire ne se o ma miskanya den enkoto aduane into o ma me 10 cedis ana o say mento awaache na ewo animu ho ni benye den emma no na me ye semp you matinti me run about house o ko Johnson inti me pie free inside one ma ma biem to sabegina efie na ye yetim ne nchen ho ba me ma me nim sese na ye den e koso na me ye sem nye den me mba biem inti ya na everyday bi o ka chem sem mbra ba me nye den me nko emu ho anam de be hu se me nua ba na ye den enyem no ne na ye den enyem tinzen kamesu me jimi na kamene ne da ya ko asaya busuya na life ko asaya busuya no wo boy pachan o ma me nim se wo boy pachan okay nti wo hwe wo nua ne de no o boy na de no wo ya ma wo pachan me de o de matu adwuma man ni na me da so ye den esuya adwuma ma me wo da so e ware ukunu pachan enkra ne papa e de ben na enkra ne papa so aya fa asem yi ho de tense asem no ba ye no akwa ne ball talibo dinsa talibo na anyam no nsi nimia ba ko yentam ho a o chama ho no muti okofa nimia ne bona mane se asem se na akwa na aka hwe nti opeso okojaro na omu ko talibo mi fi ho no mu ampa so omu koe na omu ko wo mu konti hin no ho na omu tabita asem na konti ba ko fre ne bae asem o kan se mo sole firi anko a meyi bench ne firi mu ase obaji bi chimi we dem ne ye den oba jimi no nanam samdi ne yede ena papa say no ni fie to akasa na omo sole amaso almost akopeja bench ne efrom ase free ona papa no wanko wo biom nti nanu a asem no ba na wo mame ewu nti na okọ anraga nti me kokọ bona mane ena obi say dabi fast na fa ko bolo market ho no mu disa asem no nti mame ko bolo market me ko na aye holiday ase busu wo yamu holiday nti banko to obi a na police ba ko obi ni se fe no dausu nti ko omo bua wo na menkyere wo mo ho no asa me koya no na omo bua wo ka so omo koche terrible ama wa na wo mo se omo de omo nche but onu ba me letter
fakwa talibo ampaso mejeleta ne be fere me be da na papa so ba me hono mo am se ja me free process me jeno se me ngenti fast ba obi do fa me wukunu na oni ho wo mai pa nti onti asam no wate no pe kura ye ba ka we kra no ena me bisa se ono ye be ma no anya bia wotumi akotari bo ho ene na kotentam kakra no anase wagya adwuma ni nyina de ma sa wo na ye ena me ka se oni onye no kofi ono mo akọ bi sense da tari bo se anya ono a ne baji bi ji word de ne ya de so story a obetam be chene free na se nti fro na de wan ka ho asam bia bi nti mi na mi di akoniaba una odi akoniaba nti be kwa mi ye se anya hwe ni pa na wa ma mi nti wo be ka se wa se de pedo am se bla be kwa na adwene ya ni se waji mo wo so anya wo a wo se be fa we so akokoye ni den meba ayi Sandra mama ko wo ya no wa hu talibo biem me mono wa hu no wo o sign be fa wa na okay wo hu no wan Bola dance. Wo no Bola Junction. Ofreo. Pacha. Ofreo. Wo koi. There be manko. Adenti na wanko. Ene me manko. Wanko hu. Ade na wusro se wo kwa obesan afa wana. Pacha. Na wusro. Pacha. Na wo wie no osan ne wo adabiem. Ono wada. Pacha. Wa befa ubiem. Da ben. En fait, Elula no. Enra na wuhu no. Me enra wo hu talibo. Enra obebo wa mane. Bola Junction. Na ofaka me se mi so ma penis a mi hu ni. Oh okay. To obeka che se wo hu talibo. Bola Junction ofaka akwamase. Na cha sa ensam no a wo ka ni nyina no. Eya no kra. Obi beka say bia. But on say no wo hu talibo no. Otumi ko ka che wo ma me say wo hu talibo se ogina. Bola Junction faka akọ. Mase. Mame nu ni nkomo kakra. Na wo se obia eso ni mu a oba ebe ka kire mo Pacha. Kire ye woni mu kakra kire ye. Pacha se wo so sanwa no fuma na sa wo so ne nsampo kra. Na so obo ne tokra na. Ohu se me maame gina wa na se ohu boy na. Do ye ne sa na obe de obe kire se we kasa kire na ya no e dey. Obobo me to so me no. Oh, into otimu kra kire mo se mama asomesi anaso obenten. Kasa kire na ya wo so me no fa na so obobo me to. Me pesa oni otaka. Oh, okay. Kire no. Na akwa ofaso nyemo kwa na ya me nwanwa no. Akwa ofaso nyemo no. Me am check the message no. O message bi o te dada mo jabo. Na onya na message bi o ka. Onyemo watwa ka na me nwanwa me say na this sister Sandra pa. No de nyinse ya be fie pen. Dabi. We ni nyinse di nkan. Mo nyinse bi antumu. Dabi akwa me chiri sa. Okay. Na Ayakoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumade no soa ena maso egu amutie yi. Enu ti ebra wo hwe no na wo share na wo like na wo comment e de amaye Facebook Akoma 87.9 FM ena YouTube ya Akoma 879 FM Kings TV ena Osei Chrome TV Spiritual TV wonom so eyi dwumade live information centers awodo wonom so ebie e de atum ya chese wo hwe dwumade mama mra wo so wo bai wonim ne condition wo mane piepie rough anu opia wonka eno asa wo ba hwe sa hu no enu adue kra opia anu oba so hu talibo Bola Junction na adenti na wonim se wo obepie wo na wo hwe no wo ma wani nko ne nantie ni pie se bi kra wo na wo bekwa ya adwuma wo bia wo fie wo betumi dia hye ne nsa se eya ahwe me bai ema me mama mpacho nipa oye ni se tese ase obe sole apla ankuku asa professor tinu kwa na wotemi ye opie so oba so obo discover ubisira wo se badanfo na ama biska wase na danfo ben na ameniska na minim no discover hwan na eje na wo de mame se me fanto no ho ebia so onya atade ebia na wo de ato mama wonya shows ebe dia no wonyi ni sa wo soso enema bi so because akra no wanya dwuma said any conditions o pa dwuma ma no wo pie wo beba na wo se oba iska say ne kra no Pacho no ase okweso slesle microfoska nti ebi a on kom la na ebi oto ebi kom no kula 1.5 2 million 1 million bom ni na no ede
No ba no asa to aduane ai den able ne ba ne fly no to aduane ai den able ne ba wa ya dia ne friend fly fried rice and I'm a friend fly no enti na wa ya to dia brand opie no oba no to sa fried rice no dia brand ne ba no okay mama ma yemra na no kwasam say said yesi eka no Sandra ne ho efe wo hwe na bosu a wo hwe ne color wo hwe ne tenten ene ne nipasu no a Sandra ne ho efe yie pa wo aya no mo se ma me ejije ma we de enokre Sandra sorry kakra ma me hwa de 87.9 Sandra enwo ofe ya obi hu Sandra bia no eni beje ne ho na se de ositia no so no omo be fa no rough wa wakala she very nice girl very beautiful girl mama wo abayo say na yi ne to say e was wo hwe ne yi me pa cho mama onu onim skamu ana se nkoto okwese onim o mama hwa wo be ya wagina we ene sabe obi a wo sabe bodanfo kro hye baabie ya ne wo nyina ye fim potokora no krofo tumi kofa wo mu anadwo na wo ba na tade hwe na tade hye no eye clean hwe ni tinwi eye clean hwe ni nipadua ne wo baabie ni wa ye beka se enye hwe na chi Sandra da ho kaka na menrade hwe Shania me go be ye. Was I ya mami so asre me. Was I wa dan no na natade no was so be to say there. Obi a wo modro for no. Wo modra kire me. Sandra, da wo mo so mpeso mo hwe kakra. Da ho. Da ho si. Ya ka so bi ntwa 360. Twa ho kakra ma me hwe. Twa ho kakra ma me hwe. Sa dai. Wa hwani me wo so ma me wo se na wo jai wo ba sei ma ne konante mama me nya no onu oni pe odi akọ be di wata be gu ba sei me ba bantam ya ti bi ni mu no hwe me ne wo ja so Jim hello my good afternoon. Good afternoon. Akuma mu nsam dwumadie so akuma na apom te sen. Oh yeah. Ya bi ado me ho ye. Me pacho wunim Sandra. Ai. Wunim Sandra. Wunim Sandra. Me pacho Sandra enyin sen ye no. Edian na wo ye ede boaye e ma Sandra etumi ebo abrantie bi din se wo no ena ne no enyem. Oh, yeah, and say, and who saw him on an ya. Because our crowd would wish you 1 city, 2 city, maybe our Solana de Mano. You who saw him to an ya. And I see me pa body, Eddie, as I made a channel or put the protein. Until Metiana Che, and also the cover can. So you come to one kind. And let him say, I be kind of careful. So there is a count I be teaching any man who says a kind. Ento hu sa na no se na obeka na se na omko kan ba kwa sheme ana bo ni pe din se talibo na se talibo be ya ana se talibo kam se minim no ti won kwa chire ma bia ote ana oli bi esa de coffee o ntina o de to fiam ti fie de mu no de wura fie ho enti o de wura fie na yo se kwa cheke le kwa na nyame cha na te boy no ho a oli bi ana e fe no na e ka chere se ni na emi aba na ka chere enti we be ma ti you will be on kind of credit in a that's a requirement for saying in a yeah, kind of idea. Madame, easy, only a club free or the Bible, and my brother dominion and assembly degree. If you say, as I was saying, 20 years, I say that never a crowd of my one. If you have to no, you're in a crowd of my own. You do true or and in your ACI and then when you kind of on the sinner, so you young who and will be also said that and who said, yeah, Obutuno, Sontino, Intimi, and Yanabari. And Tia Cabia, Casaway Bema, and my niece through a young belly,
Kwa bet you bet let's feel more. Tiabeno Credit or you be on kind of creme. The Kaya, you know, kind of oka. And I mean, it's just you oka. Meda say, and no one and me here at the free when you mean shop. Without you. Okay. Enti Mike ene no ekwatwetwe nkomo no wono ene tumi ebo Sandra born no a Sandra etumi ebeyi ho se no kwa Talibo ena ene no enyem no mama wo maye sen me pacho mu 8 yey wo maye sen 8 penye di mfie sen penye o ka 28 na wankasa wo mfie sen 51 wo 51 enti 8 ni nyina emaye sen memaye sen emaye for mema for but 8 no so pa etafo mu a ma utafo to so mienu so pa 8 mu we 10 omu nyina papa ye baako me pacho ane na oba pani odwuma ben na wo ye pacho oni ha owo ayi ni hu aho no oni kumase wo ayi Nigeria Nigeria na omo support wo ema wo hwe omo maka no ana me pacho ayi na menini number tinanu ya mekon krom na mekonya na number ntiana na woni wo ba no kura number se na o suspect se menini call ye nti be ko bi esi anaya no so woko na o si number ba be si na chi tinanu ya menya ne number ti omo a na otane me kakra okay nti wankasa adwuma ben na won so ye me pacho me adokunu Akoma FM 87.9. Okay, yankwa humane so biem wen na yene lawyer William Kusi entwetwe nkomo emfa Sandra asemi lawyer lawyer yemwa ha eba akoma mu nsam dwumade so Njo sunya be me na pom te sen Yesu hwame pa yo lawyer ye rabi ene abayuwa meka se na adwene ewo fom akwakwada ama abayuwa no enyinsen wawo woma bono a ose enye wono a but omubo abayuwa yi wanya bema bi a monidin se Talibo ena ene no enyem na wasaya wonti lawyer ye pese ye hu edien na emra no kafa wo mu a wo mu ni enipa bi asabe wo mu adwene ewo fom eda ho yo that's I'm a chat here for you so I'm Ramudi no be an adwene enkuye from Indesa Ekwada formula and yet o ko near for you should me no cry ya chwas and they told me no so important with this issue there the partner denies no and I believe that they also ni court na order the court no ma order no ko di anything no ma se tin se ono no sana bibi o mu bi ayaka but in the first place it's ono na nda watumra ni edikan it was me no se ono a akwa ben the pastor ja akwa na pa ni hia pa ko za akwa na wa ba me bi nse ma ko me bi ni we pa no papetum is the yan pa ni se amra bo no ba na anya bi ono so then you be obeheno. These are the issues involved. Enti sa enipa we no sa emra no enya echi no a asotwe ben e na wo mutumi de ma no. Oh, we are due to prisoner anya second degree felony misdemeanor. I'm associated na I work from kakra. But whatever it is, we are too aso. Enti about the what on right, you need to go prison. I'm out there prison kakra. Na lawyer yenhwe ni say enipa no sabe na adwene ewo form kakra na ebi akoto nso eya ne ye evidence say ebi a wone no kwhye ha ebi a say na enipa say no se wanya evidence ni nyina nso ama
court timi jai nipa no ebi abema ne free ma ne fa ne hudi no da sem court na da sem to bi so a wa de ko na wa said te ibu nkuro bi adanse e chesa sem ma kan nkuro ade de o case we mu say che die ni na e wono a oni defense and saying obi na adin for money da o prison one prison wotumla so no nya so be ma consent lawyer ahoma no at seko ai lawyer ahoma no at no wa kire yen se tomra na we so de se wa anya so akwafa ne keke e ba pm enti na me baby sa lawyer say anya bia no ke betumi akwache boy ne ya court ahye ne se ye DNA court betumi ahye ne se boy no enye DNA na DNA ne ba ne ehunu se eya wodia enya wodia enti se ye betumi enya lawyer na ye sign no atoa ye nkomo twetwe ne so ho a nkeni ebaje hu ye pa na mom ma menkan omanfo comments kakra Salome Boache wase enye easy se ubehwe womu a omu adwen wo fom kakra no womu se ube control no wase eya na eden ye papa some minister ni person he's watching under his bed waiting to hear from the lawyer okay wase talibo washe na unuya Sandra chiremu se talibo eye tuntum oso me yanhwe describe said the talibo esitie emaye oto say wona wakwasha ne dem pen pacho ekoko ni twi wagina ne twi gusu ena oso gina so kakra bi oso adwuma ben ena talibo ya ase emma na mase we pe wo sister cracker so ko pe adwuma and was say on any nansa wa management ben no ye pacho at moving but was in sister be back see bo baby o say to be my sister dey akosa ni sister no na kwa dey wa pa adwuma man oh okay ntina no wo chi minister musa a chi mi sister dey adansa no okay na minister senke ye no dia kwanye dey onyai nti esa adwuma no no ya ofa oba opese won ne da na won so ko pa adwuma na pacho dey meme de okacha msame me ya de ofie ne man ba edu won nya de bia na oseme nyenere okay menye man okay enti talibo ye de yen ka sawa na mom no edin abayiwa Sandra aboyewo de enti na Sandra enya be ma bia wo mantam wo amonidin se mene talibo na enyin senye na eyewo ti se wunim senye wo a bomodin come and remove your mouth na tese waba ababeyi wano mama o bibi fofraka me pacho esa ni me koda molo market police station wodo won de se waka enti wo mo ka se yanya die nen die nen no eno de beye enti nanu me ho na ofre me se me mlanti na yankwa me se da be me kwanya die nen bebe di se mama ko me na se me da mama ko sa de obeka no na ye die okay enti se mobile se yan hwehwe talibo na yenye DNA nano weekend producer eko talibo fie ish o ko ye no mo ko to talibo wo fie na di asem na omo eka kire wo nti ish be brief ye kakra wo ko fie ho no edie na esi ye ho ish mama ko aya Saturday no ko baby ateribote mami mpote baby mfanse environment anase community omu ina ate no ye ko ho na baby ana ateribote no ye ko yesi watu afiri ho teribo nti obiom na yebusa wo ya o so ni baby ateribo atuko yebusa na namba obi aso onim ni namba yebusa obi aso onim namba nti unfortunately ye ko share papa bi a ofa ateribo se ne ba ni yebusa papa no okay papa no so agitum se akwara ndi omba gina se DNA okay nti no omba ba na DNA e se okay so wacha se be DNA dia ene ba bia tare bo wo bia no ompe ne mayen no mbra DNA ni ya be fa nwoka ya be tna se
ye won bi abesensan agye atum se die ne ebeye papa no se sa ne ka de ne obeche ba bi atrebo papa de ne eboa on chere ye omo abekwa ko mu die ne na so okay so mo akwaye na without a talibo no ye bese de akwaye die good nti mbusan se talibo ne de na ye die ne no nti mbusan se without talibo ne die ne ye because die ne na ya akwara ne papa nti ba bi atrebo wo bia no chere papa no se da so beche talibo pa me akofa ne de ene ye boa nti de ba bia ne yenye mama na akwa medase Ishmael nyamenhira no adwuma pa mama na mo kwane mo banyina no still wunnim talibo ni busuani bi ni maami bi ni papa bi ni nua bi ya ye betumi akwa ne ho ne yetumi anya talibo no say papa na o ka no e na wo mo konti no o mo so wo a o mu konti hene wa mu konti hene talibo mu wo mu krom konti ye se na mu tuma talibo no ba krom ba mu oh okay side ho ene na chese ye betumi anya lead bi de free wa ye nsa ebetumi aka talibo meda se papa aye akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie eso na masugu amutie wo bi bisame mata oche no se makosua is pregnant again there be wawo onyim bi ma se onyim wanya the menses next month onyai na last month onyane menses me pacho ya no hwe ne su ya ma what na me checking pa checking Abenajen was the guy has been arrested and investigated Abenajen where ya shara nyame ehia papa ya ba hwehwe taribu akira kwase de tie bia pacho muni ni mfoni bia ho Mary Otiwa wase yeso muni ni mfoni na na akua antwi okay Phyllis Ejekum Bekwe waya shara ono de shan ogusu she Christian Abenewa also wo hwe efi United States of Atebubu USA Yamishrao Hana Jewa Fofie ono so ebon sempa Talibo has been arrested and investigate where efi dachi ohene Nana Kwadwo Opon Bampena se Philip upon this message way ebaye Kwamima Saturday was it love you, okay, love you too. Mary Otiwa was Talibo, please come and remove your mouth photom. And Bomodiana Bra. Ye try ya mutia wa ya ba, dia twasono, ya de ebemamo. Ruma Fertility and Specialist Hospital. Aya yaresabia sonko a edemufo a wogana ha. Yedi abefo mfidie papa horo na ehwani mani pabiara kwankro yade adokon. Nyana yaresapente. Awo aya wokodana na. Efiri bo sen na wachi ayaresabia horo. Nanso ensiaga. Menua. Ruma Fertility and Specialist Hospital. Aba mawai. Kasie proswo. Akomaya die. Kokram yade horo. Prostate cancer. Cervical cancer. It is all your bema. I say, Minian mo, ya ye wa kontuyo mo, adwuma na ya den. Emu komni ya le nyina na ya den ye adwuma. Na be me bi bra be dada o se famisika for sika hwere na obe wale o. Minua o dada wo. O jiji wa kokun. Nti me sira mi ama no se mo family nya futu because me see ati many so say you know. Many doubt is abo wo. Sanka to me ananka me jimi sa kosi bet na nyame so pese me like or yi bibi edi kire me
nti wayi ama me so mate bibi ase ama mani ada ho pa nti me sremo adwuma na ye ne yebre mama ye fa esi country ye ho ne ye kwa Ghana etumi de akoye bibi mama ye ble nye kwa wokro ma se because me ma na mo akonto no mo de o ma no na mo de gi esika nti kakra metimi aka ne se mama ye ni nda ho enhwe mo so yi okay nti say wanya be ma ne bia wo hwe no a wo pese woni ne ware na wonya ko bi kura dia fo ani so nti ma yeah guys ya na kata because of Eugene me did do matem rough phone so okay am I like Sanya man ma dream what is here yate abete e beboa abete wo se de me question majima adwai na comment ne de e ba na ba egbefi wase see your life or see your life asemo wase mama kosia wase yetumi eche boy ne pa na yetumi produce telibo ne ye DNA test no kwasem eno de ye beche no ne ye DNA test no so onim sanyo ono a wo momode amra na Sarah Ibrahim was Taliban need to be arrested. These are the people who are spoiling Ghana. And also the end no. Mami Efiache was success is the cheapest commodity. Na idea to one kwa bontain, one kwa fa and mayor mo obie na poor gateway and okoko fa. No mean Sandra Mameso. Mama. A doctor no what on. When you're saying a day, what wrong you saying? Me pacho Kasa gumi ye mame. Bri wanim kakra. Me pacho do kru kra no. Na enkoye ntimi jai ne sika ni adwuma na mini bi ntimi jai. Enti en sanwa so nipa bi a ekomnde no. Ade ba so ni sika pe na wahim. Ebia no pe sika ni wontie adwani do si da bi na okọ. Enti menya ne se onam basa mini bi wo ho no ma ni baba didi ono so bedidi nti ada mi obi de na me de ma no so ya na onti ase okay na Sandra kona so odisika ne ba why na gie bi o de mame adwuma be na wo de ma Sandra so onye Sandra no wo anya adwuma bia wonim skam nti ada na Sandra konton ade se ni se ontimi minim se ontimi mi bi se say adwuma be na ade ma Sandra so onye because woman adwuma se wonye Sandra so disika ba no waje sika no Sandra ya no so konya ne he se mi bi stand se ho na ya odi man wo se da dan for tro se fi so ko jimi fi so ko no ho we jimi pa no nya sa ho mi fa ma nti onu anya tade ya no de ato ni bedwe on to atade ma no awo se mi nya bi nkwana ya mi to ma no se mi nya bi nkwana ya mi to ma no se wonya adwuma ho na se mi yale pa ntina omo se mi jaja ho adwuma kakransa nti se ya mi ti fi mi nya nti Sandra sika na na mudie na o papa boy akonma o papa boy akonma e ma Sandra dibi nti wo ka kire Sandra ye wukunu se Sandra pie oba sika se no de ba wo bo kra ma ne da wo wanu akra wonim onu akra wonim ya wan ka hwe o se wan ka hwe se wo ka se mama ne pie kra o be kwa on ka kire this or bans o free here na odi atam mama dey tia me bisa wenyira ne say me say na kenke business no shada nye business bia this kaba so Sandra de na wo be kwa wo de beba no na na mo de hwefie da bi anya ne sa when this Sandra sika ne bi madi bi that say onu no sika pa wo su be hwefie de na ompede ni sika na so ba wo de ma so wo de ma me so anu asaje wo ba sign wo de ba o timi discuss na e ba toda 500 ne saying 50 cedis toda 1 million one dem o say that for na ya o de man am pass anope ye bayi any sister ko bi did report of friend so di bi do say abra ko ba 20 cedis mama enam fofo saying na betumi ya ma Sandra sika en kakran metro bia no de 50 cedis aba etro bia no de 1 million aba mama na munya so mu pia Sandra ti kwa se wonko na me ma nko fa no won face camera me kwa opi kwa ya mi hu nka maka se onja nti aba ma me kwa me sizi di pass o ko bebi baba bo no nti sa tam kwa na won ko bebi ebe no otifie o kwa wonkra o ba hwe na hu no o ba se wo kada odi atam di dia ne dia obedi because wa woni me se dia na se wo ba ya
wono ye no me se no oni watem baby enti unnim obi a wo beka ne bia ye bia no no mfa ho wo ye obedi watem enti satem didie no kra de ye mfa nto nche media ha me ne se ene Sandra ko e de 1 million aba ade a che no ma hwe na ma ne ko no de 2 million aba ade a che ma hwe na ma ne ko no de 50 cedis aba na che se mama e fa no menya sure se tele bonku a ebetimi aba se okwa wo bi ne da no o ma ne sika ale mi ntimi kire mama mannum no o ma nwotwe no o mu nyina atete hene kire me ema 9 no ema 9 mu se na wo weni panyino na ba kodo we bo ne disesi an weta o mu kwa na wo o mu nya kunu ba kuno tini kuno wo be ya na oto nche winim so wo boy me pa cho ane mama aba no anya mfie se 26 May ana banya 18 years 2017 wenya nya 18 18 no benya wo twe mpena ache ale mo ma no mo fa no wo twe mpena ache o twe mpena ache enti wo be kas oba no wo start twe mpena wo hu no wo hu se wo twe mpena no wanya mfie be se mama ane wonya 16 years wo hwimu kura afrifie mama ade na wo mani timi hwim frifie enya mama enya mia o se de ten se on papa no e na onfi wo mo se mia se obiska se je se ni se no ontimi nya de sa e wo ho o se woni bi onya bi a mentini na nkwani na gumi so se school mu kura no mia na me nkwani to school mu papa no otie o se mi twantro ba kwa hakra ko beka sesi a ya se menini nya problem ka krenti mi firi nchen akotena bebu fufuro nti ase bronya ya be bronya no na me ba se me ma be family oma nti me ba ya no ene man tan ho se adada enye sa woni ni pra wo bebre ese o je akwa me se me nya no ni suba ni kasa no enye nti wo moa wo hwankora no ena na wo start ya na wo moa ma wo hwankora no sabre no no wo wodo woni na wodo do asan na woni na wodo do asan no start ya na wo hwankora na ne na wodo do asan oh and asase de na ya krakra na adum na bia okobi senska o se senska ena gugusu ane ne wo mako nwotwe asa mini mama gugusu ane ne wo mako nwotwe sese wo bai on dia wadi agu ne na me kan on dia wadi dia na agu ne sa shimu ekwa mama wani ne wo mane ho oh mama wani ne wo mane ho mama mamenka wani ne wo mane ho wotumi hwim wankra da no tese si a ai wa friend number onu o hwim kwatira baabi ya me hu no wo ya no baka se ohunu maduma o te hwea o te mase ana mi akura bia mu ana mi ko hu no am se pavi ade na ma ye wa be fifie me nyo hwe wetimi akura keto wetimi fifie abeda ha no ha woda wo ye da eh na no oda ai ahwea ai mase na ko hu no e no oda hene o se baabi a wa beda ko e no oda hene na wo bo ni sa abo na one ne te si ara na one ne tie enti bo no kura ka se mi se onu kwa ye se maybe family bla ene ma me ho maybe simpese odi meba me ho enti me de minya fumso bia oji sika wo boy ne wo de brew da bi oji sika boy ne wo de brew da bi wodi wani ehunu boy no baba woni boy na busuafo da bi but boy no baba me ho me ni busu but adedo ba se boy yi ni Mavis kwanyam na se boy ni dwane a wo besi de hu boy na busuafo na ada oba me ho bi se kwase ofiri he ana o se wo ya togoni ana oni ma pani na but se de papa wa brochire ana o ma mi so togonti onu kwa na ni ma mi nwa de te anu mo ana mi se sa enti wa fo obi ba ni na kwatra almost be 8 months afi na mi hu no mama ade no adin no kwasam se the way ya wo ma no esiti me hunu se woni control of wo ma no enti nkura no won mu age won sam kwan bi so ani esa send the fresh assembly ya wo tete nkura no the test mama mi ni bi wo ho no mu e bi atoda and me see mi ni ska bia o na ni panejika o e bi abi o de te do ni de o mo kse da o papa so o fi me Mavis o started far boy na wanya mfie sen kasa gumu mame o started far mpra na wanya mfie sen na mo 13 mama what
Mama, what? Oh, 7 what's 16? What's 13? Yes. Man, can say we won't feel me say. We ban or farm pena no was saying. Oh, and a man to the then only 13 years no farm pena. What's that a farm pena now 13 years? The same plan to do say no offer. The only need was to see and a camera. What farm pena to do say? What farm yes? We are one co school. Patron co school. I don't know which I ye. Every time live na mamma ni bintim na me kwachi mama. Na o papa o mamuska. Patro obi wo hode wo de man ba oni bidia o ka kire so. O ka kire mo. Nti wona na wo kwachi ma ade na wo ton de ma wo maame. Patro ole onyo. Ole wonyo no. Ena na wo ton de ma wo maame. Ti emu wo no na wo kohyiehia sa boys no ana. 13 years. And now break your virginity. Sa boy no, ain't fan no koda we share no way. Sa at the age of 13 years no. Patro no. Patro baby a na me ton me ne ma na ho na me hu. Baby na to wole wonyo no. Patro. Ho na wo hu no. Patro. 13 years. 13 when suro when e be ma no kwa akoda. Wakofa wado ko fie when suro mami bibi kakra na ye wo mama me so e wo so mama ma na ni kom ho. Patro de mensu. Adan no why you be da? Dabi. Obi a na wo ya virgin. And wo break you wo. Anya wo ya wan te hwe. So one for so or say wo penalty ase. 13 years obi say wo pe na wo nsu at the age of 13 years. Kade o bi a ye pese abo kade o bi a ye pese e problem na e wo ho no. Mansu. No ofra so to le won yoni bia na na no da ya na. David. Me do ofra me ka kire me tina me pon ko fie be ya na o ma miska. Nti me be fie ne bia na agbo be 12:1 na ma me bo me se me de. Me kon he me so me nka ba bia me de. 12:1 no ya wi ana sesen. Anumre na afina me be fie. Anumre menti se bia ma pon achima na me de niema na yeden aba fie am de ne sika yeden amma na me yeden me ko ba bia me ko ton me niema no ahwim ma ko hia boy na ya na ko hia ne breben ya na breben na ya wo hia no se mo be 7 na ma pon 7:30 anajo 7 aha se me de niema ne ba ya na me twa ka side eko boy no ho no ba me nkoda o ma ade enche da nti wo kwa ya na ba be tambe be 12 to 1 mo anajo e na wo ba ya wo ma me ka de na kire wo aya obo me se me kwan ba ya na me nka ba bi wo gidi sa o ma me bo wo gidi ai na obo no na da bia so sa akoro nti ane so ka bi na me dwane ko ya kran na ma me na obo me pa oni me sister no mo bo sa wo fa be ma no on be some kwan ba me nka baby ameko nti akra na okokoye de ho akra me de sister bi ba na dwane ko ho no ono so saa ono so na de wi ana o ma me siti na ma na nsi akra ma me na wumpu de wi ana ma me siti akra nti me ma me ye kan ya adwubo mu na me de me ne kwa akra nti akra di adwuma na akoye hefa na akoda ye hwanho na akosoye me pa cho ye kwa de ene na asonkrofo apon ne akoda o mkels nani saa na me de benya ntina madam fu bi wa akra no say na me wo ya dan wo ha sei na me yes me madam fu ne ye de ba ha sei so no oti boy bi nchen tu ye ne nyina na koye de kotna boy ne ye de enchen ba sha se na edwan de ekokurom koton nsu asane ye ko sane ye besia kwa akra ti akra na ye ko ne anya adwuma bia saa boy no maame no ona eko so nim kakra no amaye sky de ato aduane tine mu se de ekuri de mame frame me sister ti me frame me sister ma ne nya number me de de me de friend na so ni police ni bi ba akra ho eno me ye de o me fai e ba kumas no mbe fa ba fie o maame ho na sa betra maame ho ti wo free kran no wo konya sen won kran ko di sen won kran bo so me sen fie sen anu de wo ya sha sam ko akran ni su na mkoton ye pa cho akran ya me ko ya nyensu na mkoton me ka kurum
Akra na mekɔ ma anya adwuma bia. Nti wana na hwe. Me madam for no ne boy ne maame no. Asa no tontonia no kwan. Nti ye kɔ ne yekɔboa na. No ama iska na no ɔte adwane bia ma. Nti me mu so de bi mo maame wa me fili beta chen se de maide. Ma ba ase nti maame frɛ me sister. Ama ne nya number me de ye de. Me de frɛ no. Nti o ma nwumre bi no ni police fo bi ba Akra ho no. E no me fam so mo be fae no. Man friend go feel straight. Police for ne be farm wo hene fam because Ashaman na mo ye den because ye nim baby ya na police for ta kwachekere ma no. Ye nim baby ya want na me bi say. Wo kon kran, wo koye den ye wu na dwuma akoye ne kran. Police ni beche wo ye nim wo mo na na police for cheche wo mo. Wo koye den wa Ashama e wo nyina minim ho. Wo koye den wa Ashama na police ni beche wo. Me de koye anya adwuma bia. Oh yeah sure. Ya anya adwuma bia. Ya anya adwuma bia nti boy na maam na ye den. E ma iska to aduane na osaye. Mo anko bo bra bia. Ya no bra ye be se bra. Mo anko ye bi. Ma me sinipi. Prostitution no anko ye bi. Nti obi na ma wa aduane di. Obi na da no ma niska no class adin di menim ye. Wa anya bi da. E bia be ma na wa fa be ma no se oneneti. Ba se bi na akunya ya lesi ya ho na ade. Nti wo konkran no wan fa be ma wan fa empran ho me kwa akra na me ne boy bi na net na efa ni titi nti wo ko fa empran wo boy enkran ho nti emu won nti sa boy na me ne ti ano de wo hwem nti minister mo be fa me ne de ma fa me niema ba kokora uja wo niema nyina wo niema nyina wa nti sa ge ono no so sa kwa akra nti me niema no ye de nti wo hye nkran ya akɔfa boy na wo ba ni nyina no wo anya bibia sɛ menye sika sɛ kura me de ba fie me de ba be sei wo de won sapan ne frin kran bae me pa cho na e kan sɛ no boy no hyehyɛ George e wo kwan nti enwumre ono no sa ye wo hyehyɛ de George boy na akonya ne nkran no no hyehyɛ George ti ba na o sa galamsin adwuma nti sa George na oton na wo ma me ye de ehwe na nwumle okwan ho ye de yey man Mavis ye mama ko ti afi bedru ba bi na oton George mi bi sa wo be pa chan pa cho de bi wanum bi oh wunum bi George me pa cho kan okre wunum bi Mavis edru ba bi o kire wo sade esinum George me bo a pa cho de bi wan kire mi de wi ono de ono de ade boy na ono ni me di kan hu na me ton me maame niema no on na kire mi de wi ani ese twe George so ne credit da wa no waka ba ye kra na me kwa ne boy ne de o ma ntwe bi da ai se aha no wasua dada enti na ni mu no mokora dada na George nko na wusua nom ana yen wusua nom pa choze yen ri wo na woni mu no kakra ene dia ye ka se nyame no hata so woni mu yebu nti woni bibia nti wo twantra nyame kra ni se wo twantro but wo pa mu ka ni ye hu se wo pese wo jaye mebo a nti ye pa mu nka nti na woni mu dwot nom na woni mu wi nom pa chan eno no boy na wo hia ne ha no the breaking virginity 13 years no wo na kire wo nti wo starting no wi ni dwot no at the age of then time na me hu ni di ana o kire me wi no na felt me menya 12 years yay Mavis mama oh mama wetie mama asemu ameka nyina woni mu hu bibi enye na enye akoma mu nsam ma ka so say ye yinta wa akoma mu no dia ma utie ye 76 12 na wo kara bi da bi da ya ofri fie akoma mu nsam ofri fie kwa edo ndi se de be de ku de se se a so akwadwuma me mediska ye papa chode ntia me ya akula boni na ye me maame ne papa aha ko no kan ni na bie omo na ma ne me omo mani na ase wo mo ye dan ka kira ye na mama ye wo ye ya ni wo bi ka me maame be to de baabi anu me ana me kwa achi mama no so ati ase e na papa so ntina me ye da me jai school ada no ase dan oso omo fie de o ma nko school da ti wate o papa so omo fie o ma nko school fie omo nko school me maame ni se me boa mama se papa ka mo ate da
me maame nti me maame na ye de yekochu bibi okochu edi ma ye de ekɔ school ansa na maame ho be de be kyere ne mpo na oye saa de menye de minya school ni kona me nkɔ akima tebe to mle bi na osa ka asem nye de me nkɔ school ti me kɔ ka chantom de mbegina class 5 or class 6 ana me yesterday bi me nkɔ gina P6 ti me jai school ni okay no one catch you say ka anya adwuma bi anka besua me ba cho me catch you mo de ba me maame na ye na adwen say sister bu o side o de medical akwere kwa koma istan me hwe ni mu san wa ne de wa ma okay ti wo ne nam ko bi tim so so adin tina wo nko school adin tina wo pɛ adwuma bi nsua ti me de emu ho asem ye bibia sa bu me ko boy ne ho anwumle bi me baaye ti maame m ka so maame nye de en na fie ampan so mama nye de an na fie me koda e fie bo mu si fie o ma ne mo ukọ baaye no wo mo sai pamo pacha na bo be sen Sanza na bo be 11 to 12 o'clock atiefo yakoma mu nsam dwumadie enkomo na ye die no enkomo no awraho na ahomete just maame ne mani nyina so wo mo ho afa si ehwe Mavis a wote ye ne no edi nkomo a wo ka kire say at the age of 12 years and was starting read ne dwato no no oh my god mama onkwa sorry mama oh onkwa sorry na me cause me jai na wote fie na wo ne wo mani nyina te fie unfa wonu mo nko no ma ya cheche wonu mo ne ma kakra mama o mana bra bo no mo bo no wani je ho me we pa we asakro wote awakasa no ni am go to ne di wo school no gina P4 interview baby ne ojaye nti sanye iska se pa nko so di wo mass school ya kwa ya so na me se so do me gina P5 school de na manage wo se da be for no come sad ya yanko ba na cho se mama na papa ne yes wo se won ko bi me ya wo se won ko bi na ka me kwa nka me hwe na me ko se won ko me every day be a first second me wo ko school na di first on me ma so bia ni made me ma me metima ka se hwan obi enu a me nya sure so we school obi anwe school e ma no mama obi anwe school penny anwe school di otoso anwe school di otoso nwotwe ti papa na me mfi me ma me because me metima ka se me de so bo ni tabo ma me papa me de ma me famu pa nti nya kopon ya me nya be ma no de ma to adwuma ma sika kaka se bia me kwa adwuma nne a ade be chie so mu ni scan my de me kwa adwuma papa ma every day bia mama me no ye no wenchaye a every day bia ba papa na awu ma ni sika so anya sa na ba ko so aye ana me ma hwedi na o mi sala mama ne tensi so bizansa na o se o papa ma sai na kwa adwuma eto e bia 5 se to e bi so 2 si na o da ma me se me fanya lo me de bisa se me se su adwuma no o tafo me de ma no su na tafo o person me ba force you fansa ma me pa ma me ka say me kwane me ba 4 cities so mama am 10 cities ana me papa kwa me nya efi sem start e me tell say mama miske ko be 20 kwa me nya sure say every day bia mama na mam 10 cities ko adu okay ma yenhwe ma me mra mechi kakra ne mra bra wo say 12 years and I was starting nom dey we no and I jot no and no boy no and a kire wo first day I won no ye no say na net here asna mani su hoja bi nti edi be 3 days 4 days ni de na normal kakra na ye normal na wutime nom nti na ede bia no stick sign na wutime nom se bia manom ba ko awie asa mato manom na wutime nom stick sign anopa de menom ba ko anwumle menom ba ko na ewia menom ba ko ti onom ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre na ema wo ye dan ebisi menum ametimi didi ebisi menum ametimi didi pa akwa adwam kra master kra de bi oka me de me aksam me de be to be me ska wo me ho a me de me free adwam ma me tuma to aduane ko be almost be 150 akua me ko gina aduane wo se me to aduane ti enwumle na e be pon mama me chief ni 5 sida na 10 say so on fa ne de on fa ncho susunye de emma me on fa ma nti wo da so nom ana wajai patrol na de asa me hu sem ma me de e ma miska kwa adwuma nti onu anya menya pon adwuma na mawura inside ni madam mpie nko ba bia
onu ni sem bo nti mpese me hu se wagyae nom ana woda so me ka chense so mama miska kwa adwuma no dia so mama wiska kwa dia bibia bo mama miska kwa adwuma dia me ya na me no mama wiska kwa adwuma no nti wagyae wugidi last the day twat wokra wode nom ya wosi na dia me nom me last one na me nom biemu de twat wokra de nom wi no ye brebe sada na ye Friday na me kwa adwuma nti me be me ma me na o si age me ho na me yese de bi hwenye me ho no yese me mla na o hwa me no me nti me ka sa me bente ma me ko toto free e de to me no nti me ka so e de me hwa me na o si de bi me free se wo ji me de ka akwa e de akopɛ bibia na ye da ben na Friday we ya oh we ya no yeah radia ni nya inu mu o efia memene da kwasi ada na dwoda Debbie last week Friday na me come last week Friday na me nya Friday ye twa mu ya say free on my say every day be o ma miss Friday e kwa adwuma Friday twa mu ya na wonu de twa to okra hey Mavis enti uso omama usika to omama usika de ya ene ya wo bekoso a na wanom sa na woka Mavis obetumi ejai o boy na woni no ewo wo sesia no na wako school ya ka se jai o boy no na ya mu amanko school obetumi ejai no boy obetumi se we nya de oche owi no no Debbie inti de oche owi no 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 try fie sen me it's 4 years woni de at 4 years and ya wonum wi ni che and na wo sign be fa boy foforo saa ba akunu de obehu me ono so te saa ba bi aboy ne yeden etu abe na otitafo no be ha dan wo saa ma ase ho no no yes no nti okachem se me ho ofrent me yeden me njai bibia no ne me yeden entina nti edi be 2 weeks time ti e quarterfo na ode me cause stable nti me kwana me to na mbo okay no yes me aha na obesunya adwuma no na me see you mat so chiechia bibia wi tonkunya ye bibia boy no ono no ya wo second boyfriend na no na ye me second ono na ya second boyfriend nti ono na kochiechia bibia nti as ono kochia bibia nti na me kwa adwuma nti na ma me se me boa me nkwa adwuma nti no mo mpese o me do me miskanti da crew one day bi na me de ne yede me de ne call no hu se ya ampa me yede nsuye adwuma nti sa boy no na adaso ne ti sese na so no woni na jai ono ase na nsen me ka kire mam so mama miska de me ya na me yen ti e mama me friend ka kire nsen me sole a me plan ya hwi me nye bibia wo fi nti ama boy no isi akra me ka se kro ne me nye den enkasa na mama si me mu no ni na o ka kire boy nti ama boy ne me nye den enkasa si me hu ze na nsen mama miska kwa adwuma no Minya pon adwuma na esme we inside emo be 3 to 4 moon na masole apla okay na esa boy we ni de onnom wi ni bi de onne ne ti ono so num bi pa cho me de se minim se wajai de ono de o se no osuane de ba onyi yin sisi ade ono sanu no ono so nom but ono so nyini kakra yi de wajai wi no enom na onum wi ya so onu na jai nom no oboa mo asua adwuma dia fine but onum wi ya wo ma me krate se wi yi ball wanum e ball ho no boy yi nka nkira wo nko sra ne da ma ne nka nkira se me hu se wanum wi ball ho by me pa cho onim se me boy no o 6% ono obe da obe me ono kwa three because me frɛ ma me so eden obebo me ne because so me nyai nyema na me yede me na me be ma no kono kwa wa eden o jana me mo ba be sia ne store na me da so ye dia anya everyday bi obebo me nti me na ya santi me no ma me nkɔ ne nchen okay na wi no ene jot no wonu mo nsaka ho ba chon nsa de me nim no ojidi obi onum wi no jot wonu mo nsada nsa de me nim no wonu mo nsada onum bida Atifo aye akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumade ya ka kyerɛ sɛ akoma mu nsam de eye de yin ta akomam ɛna ye ma wahunu ye nua bɛyi se saa nneɛma ne nyinaa ɔpɛsɛ
ojai nti yɛbɛboa no sɛdeɛ etie bia na yɛnhwɛ wonam fufuo a woni wonom egoro ɛma ɛmɛma mehu sɛ tattoo ɛwɔ why na ɛkamfo ma wo ɛma akɔyɛ tattoo egu ho Pacho madam fiboye ha oba waye ye bi nti woka chen say ye ofe omo amanko ye bi anase wono ene convince wo akoye nti nti me na me feel say me dey meye nti adano ma me no me go bed nti na me dey man me suye me ego eyensa nti omma wo no monsa nti eno na me no bi da tina se ama mani kum style bi my emele ti me nti ade achi na o my den o my tattoo no no so ade aye nti okoto rob se de bia me fa ne den me fa mfa so ti mu na boy ne ma me ye den efiri ehwe ahonom tina me na na eti dan ba ko ma me hwɛ de ye wonsa se na me hwɛ de watwere gu nsa ho no beautiful and I watch goons and wait yes a one out try ya won san say na me BEAUTIFUL beautiful why na ye beautiful no ego ne nsa ho hey Mavis why ni beautiful no wa no kwasem Mavis ya ni di ne dimples ne yaka dimples na fumu ntokuro kama na wose no so enwan ne sima ani na me koto atare okrum na ma sister bi sima me mama wo ba ne tattoo wo ne si awasie e de na ayefa ho mama na no de na o de to akata kakra na no de kwacha dia o bi no kati on beti o do ase wakula no wow na ka o ka bi se bi mi so mi maniska ni tibia no wo mu na mi se se wanjaye a mi maniska amade bi no papa ko se eja hwe ma ye bompa ye obejai da so so maniska hwa na o maniska de che de pakura wo na alebi ka mi ko to anka mama akuz e bi anka mo be se2 emu ba akọ na ye ka se jai o boy ni e fa nko school obeko obejai mama baby o so djuma kwa mi maniska me ni na firi o baby o so djuma no na sa nya na no ko to adwuma ni but e ho nye e ho kwa ghetto kwa che obua that is a ghetto na humanity aba na bi ghetto so na ghetto ni e kokko fa Sandra mi so maniska me ni na firi o wo mani nyina ye ghetto girls and boys e ho nye so that dem kwa say baby say be mama wo mani wo mo betwe woni wo kuro so se kind da chi bi o nyabinti mama nyabinti mama nyabinti wo to no fa wo no se mi maniska mi se tibe o bu jai dia na bi atasi de babo ama wa fie omo ye ntafo papa de ba akoma se ni nua bi o e wo baabi ana yakofa se penny ze kakra na ide aba sinansia na ma me akoto books ni bag side o ma me grade nko bo ne homodin kakra cha ne papa ye o mo bo kunya na papa isi woni me ko bi se ni bi woni na se na se me ba ma ba ko nka sanwie na ba ko na se me hu se ne wakofa nua bi oni akura na ide ye ka ma ka chance na wo ye table mami misao asemba ko wi no ma de ede enya de dia de ntina na akoso anom pacho me nya me na mfo anka me ni saati bia we mu nti na mfofo hu because me bisa ma me wo ba pana me ya na mo ba pana me ya de ankofo atwam kwa no mo kanfo ba nam se ukosle ma me na ma me ni bia nkasa se sika o munya ma mo ntina ma do ho kɔbɔ sa na mfofo no na me so ye kwa bisa wo so ni ska me bisa ni ska oni ska enti se wa hu sometimes eya na eya wofo no ena ede yakote bia bia te se yemu okay say bia school na wontumi nkɔ bia ma bia wosusu se wanyine kakra ba se yakase ye yi wa free ghetto ho no a usua adwuma no ne ye de wakɔ baabi foforo ye kama ne am wasia adwuma obekɔ eba chan obekɔ
adwuma bɛn na wusua sese wɔ hɔ mesua tibo wusua tibo etibo no ano ani gye ho ananka wobɛpɛ sɛ wobɛsua adwuma foforɔ bi etibo na opetibo na okay yɛda sɛ mavis yɛbɛdi nkɔmmɔ akyire mama ma w'ani nkɔ ma no ho mama pa asɔre bi kɔ ne fa o ma ne kɔ bi ne mmerɛ mu deɛ bɛtena sɛ menkɔ asɔre na wo man nyinaa gye wo nsɛm wo man dodoɔ sɛn na wote yɛ mo nka dodoɔ sɛn deɛ wɔtwa to ɔkora nya sɛn deɛ ɔtɔ so nwɔtwe wɔ mfie sɛn wɔn na stɔ so yi no we kora nim deɛ ɔtɔ so me ma me bɛkum yo mavis kora no wɔ ma no wonim sɛ ɔtɔ so so ana ɔna to enti ka kyerɛ kora wɔ mfie sɛn 12 years ɔwɛn ɛna me mo 17 years dada pa ya me ma mo oni me mfi oni mo mfie rade ya semo mimi ni mu mfie ya because say ketu anu 12 years so Sanda or 19 years Sanda or 19 years ketu anu ko 12 na me mo afuna me mo 17 years dada oni mo mani mfi dada wasu woni ma ampo oni me bele mfi asam na reho so obi etie dada pa mani ka no kura won bia wo dada maybe me ka say 26 be do be 18 years enye hasa yanka o bua o 17 years hey was 17 years enye hasa yanka wonim se to obi yeso be start ni ka ni nka wonim da because o me woni wo mani ni nkomo wo me wo mu ni wo mu ni nkomo no metumi aka de ha wo mu de akyerew sa na tie mebo a woni mu ni nkomo ka kire no na papa kwa mu na nka mehia ne pa senka ono so be wa ha bi ya betwe na ba Yarahosem Abinaje was God. Small girls are young. Nana B. Ewa Johnson. One on a day way by. I was say a fear side. I was not easy to stop like that. Oh, easy. Won't mean yain the sound. I was a boy. What why you not condo? So Benham. Me every day be a many be on. Na me adwuma na me hia me say every day be a meeting. Na ya wo kon no. Me kwa ba be den. Amba adwuma. Ana se bi anwumel kra me na kwa me gas na me bi amano aduane ayde. E dia adam na obi anu asema no pa masla pla den. Akoma adwuma. Ba me kwa adwuma nle. Na ade chie me nkode a. Ene na adwuma na me besi de me hu adwuma ni. Na se wi no me mouse kan kwa adwuma. Papa jo se. Wi no onumu a wi no so mouse kan kwa adwuma. Pa cho de. Nti ya na onumu de cheche ana se onumu de cheche ho de. Say ya de na maame ne papa mo ya na me re ho nti me ya na maside asa akọ yes makoto bi kire me se de ya wusi ya onum na sai oh ya kire me ya wo ya ne sai ya ne sai no bi wo ya ne sai la maybe se me wie wa na makọ wo ya ne sai kire me pa so so de show no say ya no also wa pa matches na se bo na wo twi ya wani ya sai wani ya sai hey erade May yeah sorry yeah May very beautiful lady ko wachi kakra very beautiful lady baby a uwo bia asam no yasiri bi na so eya reho Mavis ayaka na asam ise no ote fe ma mini mani nyina so ho fe hwe se de osite kama na oba besai yamwa me kwan bia so na se adwuma bi ne yebepe na yede na kotomu a ne yehunu se me ese ti ye decoration sei ni sei na wo ye na entumi emua yebai enti sa ye ne ya so ene yede sekan no ebeba me ya me nsha wate mommy mo twan yase ho de aka no ye beka no ase ho afei yes, that's a very beautiful lady. Yakopon by every if you was very difficult. Letitia Yabua was sa Amma Gracie was eat tattoo so abemu. But tattoo stars baby was in a set was trying to sound kind of saying beautiful. And nana him mama for was a mama course. We people does not like alcohol. Okay. Gifty Abojan was said their mother is trying, but father is not trying at all. Yeah,
gift is your shot said here what cannot be as an here Lydia obey one of your very important in Sakatanim. Ajubata was I'm a beautiful. Where dear Maeve is beautiful. Stone G. That's what dear wo. Media me, a bayan day. Albert was I don't think she is telling the truth. And of course, some and a walk no. So what she said you was city will be and country will say. One no read that. One no jot to that. And nampo in Sakana no that. Young second case, listen, Yanny, mammy, and in Okay, mommy. Now, I'm to say, Mama, would you say a boko? A boko, and your boko, sir. Miami who say your boko, sir. Bonneto fake to a bitch, I'm a dear name and your boko. But I am say, Emre Kakran, me call me crew. Me call na my sister baby yare. Nti mi so mumu ma akrani ya de no call hospital o dunko. Ya call no. Maame na yede no call ho no hwe na ene adi nti ka se wontimi nhwe yemfa no call hospital that time no onyum na yede no call ye nti omu ye no operation no mu ye akra no na ye nia ye tatra no ho anti that time na meba na me kra omu se me ko fat ye call ye no ba bia hospital na ye call ye no bibia omu be ye bia akra ni ti da me na so saa kopem se yede no e call hospital ho kwaji aduro bla koye se ni nyina ya mia di me hwa na time no me be kuma se so time no so abitimi na me ka kire omo se omo de omo nhwe no na de aka bia no omo dura omo mfre me na se ye benya sofo bi ho na ye de na kọ na ebia ne ho atona na me de ba ntimi de ba e ma nti ho hwi bi ya na ma fra bi sa se ne ho te se omo se ye ya na ma fra omo se ye kopem se me ti se ye se ne ho atona mo akoda ase to akoda ase no na me kọ ho na me se ya se de ho ye na o se ma nya me adom se de me ho ye makoda ase kra na me se o ye de nyankopon ase me nti ho hwi biem na me de me bae afi mra kakra me o ho ana me sister mo frɛ me na me se maami ya le na saba na me se a yare a akomo ya akoda ase na ye de na yare na esaba na me se a yare na ba den ama ne papa no de ne kɔ baabi na me se akolai wo bladodo enti me wo ho me kɔ ho no na me kɔ ne maami me se me kɔ hwe no me kɔ na me se ye de ne kɔ baabi ne papa ne de ne kɔ baabi enti ho no me kɔ di ba bosome na o saa de ne bae o bae na o saa de kɔ baabi se ye se pressure na o mo saa de ne kɔ enti ka sa ni namu no o mo aka se o mo de ne kɔ baabi o mo bekɔ bi o mo se ne kunu na kɔfa o ba na o ba na bɔ ne dua baabi o mo bekɔ bia saa na o mo ka nti wakɔfo o ba na bɔ ne dua so o mo ye ya o mo hunu o mo ntimi na ne dua no na akora ne yale saa nti mre kakra na o mo frem se akora no wakam akora na wu na me kɔe nti me kɔe no fa da me kɔe no me sister no o mo ni ma anya me fɛ na o mo munumuna nti na me da me nti ase na me se me kɔ fie na me se sister ma me kɔe sister boku ya ni nuanom no o mo ne ma no o mo ni nya me fɛ na o mo o se ayo na me de me afa na asɛm bia na me de me bae kasa nya mu so me kɔ hɔ na o sa akola na yale no o ka kye me se hu sika nyina sa ema me pese wo disi wo kɔ ye no na omu anim enya wo fɛ no because no mu susu se wo wa ye bibi me ba fesi wa mama bacha fesi wa mama bacha asam na reho papa fesi wa mama why bacha ensu e ma reho abeduru akoma mu nsam dwumadi so no de mama e ma reho na fesi wo bia ni kakra de duru ho no e ma me ansa why bacha kuma mu nsam dwumadi so ma so go amuti abishman ma ayentunsa ana wote nsam na ni fa na abenya san nsam se yatie age se akoma mu nsam dwumadi so ewo akoma 87.9 FM kan mu nsam dwumadi yi wo hwe bi ewo Spiritus TV ena Kings TV afei Osai Chrome TV ewo so wo hwe dwumadi like Kings TV no wo betumi download the Apple Play Store and also App Store and 2CTV and your bones and them now we should be Kings TV no say Chrome TV there multi TV no so and also Ocean and Live na and carry channel so
Zongo assemblyman no we be e atum information center no eno no wotie no live na ensam no areho bebre areho megidi ye se ene watensam na watie ensam so pa na hine fa na abenya we akoma mu nsam dwumade so hyane so se aboafo a wono mo aboa me yade dwumade ya brawo no de no kwa omodoso Foko 2000 bookshop me se awade bomodia neko ene books ekọ hene ba hene books ekọ twi eba brema ne nyina da wo benya bi ho de bema oba na de sua konkan ebema oba no abin se metro report me se wada wonya books papa ewo ba bia ento na emma wo ba ne huna de na wonim books a egu Foko 2000 bookshop and stationery nyina no Ghana Education Service and National Council for Curriculum and Assessment NACA wanu nyina de won sta ahyase ya te se usua utum sampa wato buku e de ama oba no se wo pe maths science English social studies e de ama oba owo nursery anasa kindergarten lower primary class 1 e de kosi class 3 upper primary class 6 e de kosi class 4 kosi class 6 ni nyina no benya books ne bi ewe ho enu nti awofoi achechefoi school mu mpanifo ntutumlika mama monan mamoto na momra Foko 2000 bookshop and stationery na momra emma meje ye books papa ne bi emma mobani nsia junior high school books ho stanso ena senior high school nursing training colleges ye wo obia books ebi ewo ho enu nti bomode na bra na also bajude so school ni be konkan wo school ni bajidini ye beka so school for no ma benya na enwoma obeba beto ne yen yakache na enye books no nko calculators ubenya bi marker balls pen pencils stickers pass no sticker pass no ni nyina no ebi we ho sanso na drawing materials ayede drawings ni nyina no ebi ewe ho the color bibia materials for color works no ebi your envelopes rulers mathematical sets ni nyina no ubenya bi ewe yen akache enu nti brobra exercise books any notebooks ebi ewe ho bible Aishra Konkron versions ni nyina no eno so ubenya bi ewe Foko 2000 bookshop and stationery nti tutumnikai na ma wonai emoto na ebra na ubewune yakachia na eyekumase KO4 Yebutuo KO5 yewo ho KO6 yewo ho KO old plain building no edan no nkane no ni edi agro wom no mesrawo yakache no ebi ho eno ntibra wo fra 0544 000015 0544 000015 0544 000016 what a romantic number 0544 000016 and 0544 000018 san number simu bia no ofra Foko 2000 bookshop and stationery oba ubenya wonwoma ne bia bi ene enwumesu enwa kade ni nyina ubenya no yakache enu nti one logo lie na momra meje God bless herbal complex Dr. God bless Dr. God bless Dr. ye twaprise ene wie wate ene Dr. se brobra ene chronic ekuro bi atu obomode mia enko ana diabetes ekuro yi bia eno so enko enoma ekuro yi bi ekuro no agwahene ena ba ya wa mia dia ko ba bia wa so de ko bia nanso so afempo kra na etu ne kase Dr. God bless ena wo frew God bless herbal clinic ene wo ko ya doctor for no won mbehwew mese ekura doctor for reject wo ye de ye baye wa true enu nti bomode na bra na bema obema no aye kitikiti se nkuruma efifiri ba meze wa da bomode na bra wo petietia upe bosi wo patint se de osi pani bia no ye bema na ye ho sa e de ma se de beya ema no ebejo yoyoyo ene gwangwangwan wa ye mra gwampem wo kwa 1 minute 2 minutes obehunu se bema dwo so nkuruma na low sperm count ho nkwam wa fom wo bema no ewu kodwoto ya mutu woba Dr. God bless Dr. Yebenya ne bema no asthma kwa de ene na bosome asthma no away wo sondodo ye bema wadure be benefit no ama wanya Coca-Cola shape ne kama ene yade etwa epilepsy bia na eno so etwo hernia gonorrhea na syphilis ade na bra wo pese wonya wo anase mpo wo asabra
yadeɛ bi a yɛtɔ ɛde ma nkora ɛwɔ wɔn nkora aseɛ ne bia mesrɛw ɛno nso oba yɛbɛboa paa na abɛhu Dr. Godbless akyira kwane a yɛwɔ Asqua Presbyterian Church no yɛne wɔ mu ɛna di nhwɛ no mu Old Health Insurance ɛdan no mu a ɛnkran dansoman ɛne yɛbo yɛsese frɛ 0243 64 1860 0243 64 1860 and I say 0277 744 434 0277 744 434 na yeye adwuma edi free dadwa da kwesi minida anopa no nsiampa mu 6:30 edi kwesi anajo no so 7 p.m. Godbless Herbal Complex Dr. Godbless ofro upe baby obenya wo eye Roma Fertility and Specialist Hospital bomodia na bra ye wa Dr. Fokukudam ya wonim yade bia tishe nei mese wo ba no ewo Roma Fertility and Specialist Hospital eno nti kwana kwaje wo de Roma ho ye ni wo bia wosemenya ba da bi ye ni be makrawa eni ye ni oba wo ye bonin mo mawani ya na kwai na wo so benya oba wo so opese osete hypertension diabetes anapocracy stroke cancer enya wo ba na bema mezawada wo ba ye behwe wo yade ama ho ato efidie kese ne ye wo doctor fo wo mu wonto boase so enu nti bomode na fa yade no ebra Roma Fertility and Specialist Hospital na baji wa yeresa fa kofie ye wasu ebu IPT Junction esi ebu fitting shop wa na be hu ye frɛ 0204 227 858 0204 227 858 and 0269 987479 0269 987479 Alaska Star Enterprise Babania Nebra na original wallpapers designs ne color stretcher ensio tapeta pinsio tapeta ewa na benya no ya di free Germany Canada Spain US France Italy Denmark Sweden and ya de aba wucha Alaska ho baby abekọ bia no FAKE wallpapers na benya enya original fake and it baby ya de wallpapers fam na eho ye fe bia no Alaska eho na ubenya sa wallpapers no Alaska wadum kuma se ya ne boss of na hwanim ye ben Prudential Plaza Alaska Chi Alaska Po Alaska Kolio wallpapers papa fie number 1 for 0554 114878 0554 114878 na just won so wabenya de Pastor Julius akria momaji adwa na ena de asam no emu ayeden papa nyasam ketua mako nyasam ketua agie ensem papa mako in fact asem na dane na emse Davi nkran no odi bi o me de na me de pa anya Davi no mo odi bi dada dada a story no a story in fact areho na de bia me kase no krenie se utie ne nsam nyina yi a wa bɔ no homoden na nso wa nwie na mtare kase adwuma esine ho eni akatua mako hwe a o hyase in fact o hwe ne beginning nyina wontimi emmo ne kunu din bebre wo na sema waka nyina no onti ro pa ne kunu eplay wo on shadante na unhunu se eden na ne kunu obi okwa obusa nkwa na se ne kunu no modem bo enshada nso ani dinka ohwe ma nka wa bɔ no homoden aboa nkola no ahwe wo mu kakra do modu be na so wanwie wanfa nu bebe asese no odidu na okani nyina nso bo ma ne nyina bewie ahokyere ene sabi ohia ya nkola maako du na obie ntimi wie school ayare hosem na debi ameka maako enye bone se wo dodo nemum bone se wo de nkola beba wi ase na mo anhwe wo eno de ye bone enti se untimi nhwe bebre a enye chenchina atwan se chenchina awododo de owu no se de obetumi ahwe eno na beboa wo na wo no se ma wo wi nemu eba na hwe na eden me de se akola na kan o kan si sudua se media school de na nkampe na so mma me papa na mama ntumi anko na eba no se areho te se de na wo kan emfa wo se akola na anya saadwu won tim se na nka me ko school metima ba be obi na se de me mama me papa mo aye me ntumi anko yi anhwe ya owo adwe won tim obetumi aye bibia opaso oye bia ma ko obetumi abasa obetumi kwa he akola edu level a otimi ko hyinyina otimi ko be ma ho tattoo gugu no ho o sinese uti akola ne profile ne story a o kan nyina ni nyina ko wie se seven producer akola na nya ntete ya esese onya
enti na say de saa baby on nam ne ho na obe ne nam na say akola no timi tena saa wi num na mu diju baabi a emre so obetimi atwese kan emre so obetimi afadua bi emre so obeya ade a ehu na emmoa abrabo ne wiase enti masere awofo enten de yenkase emre ena dada de yi sei en ye ukase wo hwe dada story ne de asiwa no kuro ni dada abon homoden eden na so watuma abon homoden aye kaka ne mu anfa wiase masere awofo se yemo homoden se abri biara ye benya akonya anase nyame de mma badum ye no yenso yasade se ye hwe nkola no ekokodu baabi a esese ye de mu kodu mako me wie no se talibu obian fa bibian to no so se chenchina atwan wo no waye ananye wo no waye ne yehwe fi talibu ho nyina ne se sebi akwala no na dwene enhyeda ente se de nipa bia de ete enti se talibu fi se enye wo a because a producer se okọ ho no omo ka che papa okosi nsu ka che ne se die na ne ye bebe fa talibu ma na kwankwa o mane mane machina kire se munim ho bibi enti se mu fi se muntum mamma no kwan na didi e meze munim ho bibia as say hold me responsible enti me de afutu ametu talibo no said mo nyame anya den anse wa kasa yanka ahyase ya no omra oni entrance abusuafo ampamene ne daide na so nyensa nyame de anase mene ne daide nyensa na yame de na mum yenya die na ansa na improvement mu se ampa eba na yame de tie na asem fa na asem nko mo ma no nya twenten akua wai oye wa map twa me sese ameba me twa me ho kakra bi emra na fe ka gya no gum ma me ma Herbal doctors at Dos. Hey, mo kunu me mo ya mena mo penro ma wo. Sadia we ho, nipa bebre bon sabana ne se. Se we have through one na wo ho. Na ko fa be ma na 7 predator se ontimi mo wani ni a. Ana fa no sa na ye hu aduro. Ana amadi ya. Okay, madam wase. Ya ho beba. Madam wase. Emu mre. Ya wole na wie. Eti wonya. Obeye na aduro ma na ye yie. Na wo jini se be ye yampa. Ebe ye. Okay. Nana ko ye ko. Ebe ye. Papa. Ceasefire. I am footio. What's on the mate yo? We some jama ho ni papa ko. Ana we have yanko. Can you have yanko? Baby am for bon sama ne say. Yes, mama. Hey, mo kunu me mo ya mena mo penro ma wo. Sadia we ho, nipa bebre bon sama ne say. Se we have through one na wo ho. Na ko fa be ma na 7 predator say ontimi mo wani ni a. Ana fa no sa na ye hu aduro. Ana amadi ya. Okay, madam wase. Ya ho beba. Madam wase. Emu mre. Ya wole na wie. Eti wonya. Obeye na aduro ma na ye yie. Na wo jini se be ye yampa. Ebe ye. Okay. Ebe ye. Papa. Ceasefire. I am footio. What's on the mate yo? We some jama ho ni papa ko. Ana we have yanko. Can you have yanko? Baby am for bon sama ne say. Yes, mama. Hey, mo kunu me mo ya mena mo penro ma wo. Sadia we ho. Die eswa ne yaso egusu ayetie ye nua Benita was here share live at Free Belgium. Ekwa Marco enemera ho papa ye ka da enipa ra ho a enenne me hwe ensem a enne dada ne mma e kan na chese ohia ne nam enwuno pabi ahokyere ne nam enwuno efri se dada nya anka wo be ya mana broso nanso ebi wai na mako yenhwa de bi se ewiase woni bia wasem ka eya wo ebi ni ho a o makra ntie wasem efri se de wo mu be di kra den de wo mu di ra o anu eden de wo mu di ko school eden na wo wia wasaba be ka cha me se memfa wo futuwo
afutuo ba na ade ma me amemfa efrisa mu me maame ne wo me papa ne wo me sori anopa de medie de mesha munya bi maame wo se me metie wa asem me tie wa asem se de yin asem no me mfamfa hen efrisa wontumi muwa me wo de Sandra kan o se e free minua mpanimfo so ebe pem ketwa so ba kokra ni wa JHS wa wie okay enti me no kra no meye ne dan ena abufuo bisu ntie saade we enye kikikikiki ene ye de tete nkola ma bow mesi wo mu ene me defie ha ne wujimi ni apam nkola no na wodi kikikikiki na wodi sound ade na wo ye no wanyan ne te se de wonde ne ba te se de wanya Mike Tyson ebo bronze wodem wo be ya akola no se de esese wo ye no se de be ya ontie na asem wo so de sese wo yama no wontumi nyama no wo se wontie wo asem na saa no yenye ne saa eye akrokro ena kasade ena odomu akora wase ya wie o wase ya wie wase hwene ni nipadua se de asia ye akola 13 years na was 12 years onum wi onum amafa mako ehokra wazan ehɔ no akra na ɔkɔɔyɛ no ɛyɛ siwagedem ana ɔkɔyɛ yɛ siwagedem adwuma ɔntumi nka siwagedem adwuma na ɔkɔyɛ yɛ ana ankɔyie hyenkɔla fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ hwedwuma a ɔmo die ɔbaa yɛ iso kraa no emu ɔden ɔntumi anyɛ deɛ sɛ wɔde yɛ de ɛyɛ ɛna akora yi ne nane na mantua saa mantua sa wasori anu akonom kakra no ajezo yeah tinkom wubusa na sem nyina ni tiri da ho wutumu nse wi ni ba pa wubusa ne se makoso ya de wubusa ne se da bai ana wuja enom o se efiade ya na ye jai wi fiade ya ekasi ye jai nom wi ya wani sasu ene kra wonum bi akomuso de no what he nyina akomo di no akomo de no na wotumi didi pa na se akora wura sa suban we mu no obeye de ayi na pie enti awofo binim yesere wo mu bible say yenkyire nkola akwan a won fa so wonyina wanfiri home samre wo man nkola ni nyina afiri home sesu na wo besu wo su ana wo besu wo na mako akora ya na adwene wo fom yi hye okwa wode 15 aba 100 Ghana aba na maame waje 200 na ni nyina waje wuntumi nka nche ne se empie nkwa na sankola no omo sesena aya wo no no mu pie omo mpese wo be moa wo mo e maako bi wo hokra sebi manimu a o omo anu firi nsuo ba ya hu wo no afa kra ne yepese ye pie mi ehunu se omo so ye chef omo wo fie ho eji sankola no omo sesena aya na ye sire nipa binom sankola na omo ye omo adwene ana omo adwene mu ka wo omo tete baabi na wo mo fa hu di wo mo bone no omo nhwe yiye talibo se wo se eba no enye wo dia akorai wo se oka kire mako okai pa wo ne koda nyina wo kofa na carpet so na wo de ne da okai wo se wo hu ne se na adwene no enye na so eye okai time a wo de ne ro obusa no wo se odi usai ose eye bebre ano no kaye e ma eye bebre so wo ya no akofa akora no wo ya no akofa akora no no ma ne 5 cedis ekuta no akofa no ade na wo ye sa ade no eti wo de ba bia wo bia no se wo si akora na adwene nya bra talibo bra na behunu se akora na adwene nye enye wo de ada no wani ko eye wo de aso de a se de mra sitie no ye de mra no ebedu se de sitie bia enti mesre nipa binom mo mi anwene enne ya wonim se wa ya ade na wie na mmom ochina eni asem awieye enso no eni asem no eno iti bomodia obi the message abana on Fanny the Marcos. I know this girl's mom. The mom is not serious at all.
One funny day, ama obi na Sunday also when him Sandra ni Mavis mame. Na onye serious. Na mame nkwa na anim so onye serious and asa na papa ka ho. Wa mu mienu nyina. Na ye tie die nkra kan ya mame kra die nkwa ye bi. Numbers no 03224 98035 03224 98035 03224 98036 03224 98036 and 03224 98037 03224 98037 Mr. 0243 114497 yenya isa number way ema yenu anoma womo ewa manane 0243 114497 Kwandem akwa ka ewo baby enunti onam kwan so oba hello Hello Marco. Yeah, memo ahamba kuma mu nsam dwumadi asu Number 1 radio station akuma from say bam Marco we wa oba wa de nya Robert fi coaching class Marco me share any wo Facebook na wo hwa abaya na anya abaya bia ne mamu abaya no ho franka sa kokko we na da unpaso abaya kama pa na mama ako oshurisa we de wada wo mama nim se wo be pie akoma ko be pie mama ba de nya ma ko ba ku se pam de mama wada wo ma hwehwe se na ko ye kama ba mi se ye kama yati bia no ye do bo no na se abebro medase. Yes, so yadase papa hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Akuma mu nsam dwumadi asu ne wudi ni baabi afrefri. Oh good. Really Oba Isaac ni. It's so free. You can support. Yo Isaac Manenko. You I get you don't want to know so team ameno asem na anase nkwana asem mo bia ba ho ya is to say every awofo no ato nkwana no asawra ana twi mi be ka no say omoto o masawra na mami bia wonti no ba eni komo no san twin ya na isi akwa bi o kra o ka so ma kire o mami a ati ani ade no yon fancy nkwara so e wo say o tra akwa no to de Mama Pia can Slabo Panakan Fasunu, you know, Oba no, my name, no one, and never be a Dutch or the most. So, into Yamin Shamu, now I clear, Mama Clear, I can them and say you were not friend. God bless you and your team, Francis, Germany. No, the free or by hello. Hello, good afternoon. Yeah, me do do asima ko man ka se fa na de ni nyani na pom papa mbeme na mama me chano abeke fo nyina ya joso mame asem no ni emeka kakra ne se ni kwase na wo fo na futu ne se de abeke fo ni get tu fo e de afa ho no a wo fo no na ntempi no ne kwase ni se wonya wo de a ni nyankopon de ke wo no no se ni se bia no abomoden na wo mo nya ko ho na waye senya be ya enche bia wo medum no so nta beka ye mo ye me dim so ye pe ade e fo no ye say opa asma di opa ade di food a unya asma di food intino ye hwe ni se dim ke dia san se wo hu se obi agri mombre ni se nto be fa ho na be fa bu nya ho ren kaka se dia ke hu se asem ne beto inti sa be ma na wo tu sa na mo na se dim pe dia sa se di ye hwe wo fa ati fo ni ye me o muke dia omumu no mata di mafata kwan su die wo se mbane no mu die oba ko nyankopon nyame onsha papa have mercy on also share Jumadi live was a great job. Hello akuma mu sam Jumadi so ne wudi ne ba bia frefri Paja feme damasi ne frefri kuchi yetie Marcus nyame nka ho ne ojuma pa wo ye na kakra me kan se me ya nwani ni bi na muko fikezi ma betu vute buso ma me na papa ne se de na ma me ni free papa ne nchen se da do bo mo nchen ma o free mi nchen eto su bio papa no ta ko fie ni krom na mi kan
na ọmụ papa na maame na warịa no so na busua no nsa wom anaasị na titi ọhụ anwafọ ne nsɛm no ɛyɛ nsɛm bebree sɛ wonta nkɔ fie na warịa no ɛni nnyasofo bi a nkwa no yɛ basaa yɛ nyinaa yɛni twa bi na anwafọ so yɛpa wo mmɔ ɛgya no deɛ ɛyɛ trademark enti mumusa maame papa no ɔma warịa no ahyɛ ntɛm ɛkwan a ɔmfa so ɔmo ntɛm teeɛ asa na bɛsi nkora yi susuban a ɔmafa no ɛnyɛ saa nkora tutu o maybe ni nwe ọmụ so bɛwo ama ọmụ ma be the same thing. I'm telling you the truth. ọmụ kura ọmụ da so ware ọmụ nya ya ware. Àwọn tó ato asọrọ nkora ni nyina abra bọ be the same. Ekidi hu amahu bie aminim. Yɛda ase paa wɔn nya ware kura Sister Victoria ɔse I'm watching you live from Germany, Berlin. Hello. Ni ni aba papa di. Agogo ebi oboko de. Kristo adum bibi aboko pato. Nyame ase. Pato land service ashta. Mini aba ba mencha ma Agnes ana ala kwa. Ma Agnes o itira ala kwa di o South Korea on ba na nka so wodaw. Ezo ni tembia o show. Ba ko si adia me na ho ne say. The true story di na morale because oba no ho fe na say enne we ana onom na the age of 12 years. Senya na wo agosi akọfa oboba studio banka ọmaami no kwa onimi se ne ba ne de and we had that tender age it's still the another American say sorry that about wo nyina no e ti ediki o hofo but the little who ne say emi ya se ya ba no on trans children and abe ya se oboko maami e de no bi o na we wa utu award ye but wo hwe na de nkwa de ba sa si su pa ba ha o mo pa dia you go for mama because it is the employee can na Bema na dem go to adwuma once awo ma me akwara da wo yam oba asase so mun tin take care of her no as campaign ni bi se as bi so ni bina oba be fa na de ya me ka so nya ba adwini sha obi atumi fe wa kwenta so ata te because ne pato ngabi nya ba ni ya na wi ni ba be fe ma kwenta je ko da sa kwa so ata te ya ko si amomi nti o mo fo na yempe bi fa fa sa de ya enyama de koyi ne sa dia obogun ni abai me ni mboni bia na ni sumi na so obogun so nam tinka na so de bada ho enye fe nyame sha papa to hello Marco. Yes Mo kidi ampo yakufo onshira no obejafo nyina amen ni dina ne boy ni diwo du kana kenjiro pa fi kana president ya de radiasi enanso enzo ni modu mami wo hwe na ne modi mbobi obubi obona papa ne moa no papa ne moa obisa ne se ne ba no ogu se won se mbradi sen wo se ogu ye na wanya 15 years ba wo to na no na o ye good ale se onya 12 years na start TV no na mami onya 12 years na start TV no ma ta me na start zo wo se mbana e sa tie ne cha sentem nanso ade na fese mami no kwa na papa ne se ebusia ni mu no obi anko school ndi konfa nkora no ho na won fa akora won fa o mama efefefefesi won fo mo no je akora no kwa monje na o menya mama wo bebe fie o menya chese so ko nyima wo so na de ba beto utira nye yi na se bi o ko e bronfo a wo na de ba chese kan ba ba so je be sa wo fo na wo ne de ye ne mo so ba wo bebre na won timi yo mo die na tele to be o bi mama yan chen mra nya gwa die ne chese ne bono a hello FM 87.9. Hello, good afternoon. Afternoon. Akuba mu nsɛm dwumadi ani o, wan nie? I'm Pacha, friend Jenny from the Catholic. Okay, Jenny manen kwai. I'm Pacha, I'm facing the same problem and I wanted to report it to you. Nyame ehra nti me the numbers bi eba betu dwa sesi abomodi a na efre so na yentumi mu asanso na wo a wo hawo wo problem bi te said ye nua bayi die Mavis die yo kan ye wa wofo o ma me wo papa wan na ha wo o papa odi asem bi e wo ho wa warie mu nsem bibia abomodi a bema wo ire tete wa fresh line 0246 82 4549 0246 82 4549 0553 67 21 73
0553 672173 and 0246 903987 0246 903987 wey eya akomamu nsem producers womo numbers ni eno nti wo ha obia no frɛ na mom no so apaso ba ha ye wo askra ye ne mo no ena ehwe ni mu eno nti wo betumi ede wasem no abedan ye. Hello. Hello. Good afternoon. Akomamu nsem dwumadi asu ne wan ni o. Good afternoon. Already ablefom patasi. Alright, it's you. Mama no. No, bebe no man pa. Nenso penny phone. Akoma FM 87.9. Papa no. Alright, the line no. Any Alright, line no more MYS. Hello. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. So, I feel like it's because I didn't know what to be asking. Okay, May. It's you. Me pacho, me mama no me sro, mama no kwa afare kakra mun kan tira no. Menim se sonya me ye, ana nya de manya nkopon, nya ko ba ban we bia awon manim. That's it. Nyame onshra papa. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. Akumamu nsam dwumadi asuni wa na eka sai. Pacho, what do you have the information kuchi? Okay, yet you add the information. Nyame nshra mo. Yesu ma bia tumu ho ha wo ho. Mama, when you say the people you have to get this one we are big jai. Na jai the big jai memo no e ke the srema amana say woman in Bible mun yedina easy. And sakura to be grema enye kitwa bi na we. Eno no aya semkase pa nti srema amana say woman in Bible mun yedina e beboa no ma saade no enye fi ho damase. Yes, so yeah, that's a papa. Eye Savior Foods bomodi anakwai na Dr. Savior bra. Ni etumi emma waduane eduro wo mu ni eduro aduane wo mu ene ewudi ene diabetes one ne tonkwanta apai ye funu yade bia e friend ulcer ekura ye wo ye from wudidi asem ekwam de wa asem mesa wo da ulcer ya de bone ya ebetumi atwewo akọ nananom nse do ntamti bomodi ane di Savior Foods we wo minimum eye na mu awe Savior Foods na aboa me enei akosua me minimum etia wo awedim se na se me fa ni izekura afa wo da na dwa untumi na ana wonam ya je so akonya esisi yade wani so eye wisirisi wo na de ye papa be ma o mema yemu no utumi sampa waye mre papa wo de boss 1 minute 2 minutes na be ma dwen so nkuruma o be ma no ankasa so emu aye mre se kambu sauce wonya Savior Foods ne bi ebe ma mu eniema mu aye den pa when your constipation just say we free na ya do awowo nko an ne hyem ane ewu kosi so sa wo chimu ani ade was mema Mr. wo bre wonya Savior Foods ebe ma ayemu ayemre kama won sa na se wano esheki ye papa yade bi na ebo won ka ye no Savior Foods na eye so special say wonya bi ento ewo ba bia age se Dr. Savior na kache enu nti frɛ 0577 201 495 0577 201 495 and 055 5789 698 055 5789 698 ofra wonso obenya bi na wadi na tumi aboa enya pinti bia na dane wo meye aduane bi wa wudi a wafuru na ekutudie na so yade na so Savior Foods die udi na fe asaya tutu ho yade wa na abo ho ban e de free yade ho ene Institute of Business Management and Journalism IBM&J
ɛnoa ɛna ɛte soɔ ɛno nti nsɛmkyerɛ adwuma yi wopɛ sɛ woyɛ no abɛyɛ no yie IBM ngye yɛfrɛ wo July 2021 admission no egu so da ɛkɔ so one logologo line kɔdɔkɔ san deɛ na wɔn nso kɔtwerɛ wo din na ɛbɛgye nteteɛ HND communication 3 years HND in journalism HND radio and TV broadcasting 3 years ɛna de bɛsua sɛ ɛkyɛ sɛ wode bɛsua deɛ yi na nso wabɛyɛ pabene wabɛyɛ kunini ɛne ɔbɛbene sɛ metro croport no nsɛmkyerɛ adwuma no woka sɛ mpuno bɛpuno ɛnhyɛ bɛhyɛ remedial no classes no yɛyɛ bi ɛwɔ English math science economics social studies na pɛ sɛ wobɛtwerɛ bia mu a wobɛba yɛakyerɛkyerɛfoɔ no nimde wɔnom nya ntoboaseɛ bɛkyerɛ wadeɛ ama wokɔtwa yɛ quick na kyɛ sɛ wɔn nso wapase na hyɛ ne so entry requirement no ɛyɛ SO anaasɛ 2A levels no nyinaa wode fabra SSC aggregate 24 wase aggregate 36 woba yɛ bɛgye matured applicant no deɛ ɛyɛ mo O level no 28 years ɛkɔ n'anim ne nyinaa no oba yɛ bɛgye na mpanimfoɔ kuku dam yɛ wɔse wɔnom boa yɛn na yɛtumi yɛ adwuma no wɔnom stamp no wɔde atumi yɛn so pampee national service deɛ wowie bɛma baabi na afei attachment nso yɛbɛma baabi abɛyɛ no attachment no nyɛ wɔawie na akɔ nantenante yɛ city campus no ɛwɔ kurofrom yɛbɛn sika FM ana NPP regional office sɛ wɔanya akosini high school kwantepɔn no so ɛne yɛakɔbɔ yɛn sesen ɛna yɛ new campus no amanfrom yɛbɛn amanfrom hospital Barikasi road hyɛ ne nso oba forms no ɛyɛ 100 Ghana cedis basakele was ne fofo no waba abɛgye bi ɛwɔ amanfrom campus no hyɛ ne nso 2nd July na admission no yɛstarte fra 0542 170 510 0542 170 510 and 0207 224467 0207 224467 so wo friend number si ya wo benya kwan na de opɛ sɛ ohunu bia no yɛde wo ebedom sukɔ ɛwɔ IBM NJ hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ akoma mu nsɛm dwumadie ɛnkyɛ na yɛsɔre dwumadie yi ɛso na wofa bi a na yɛ nkawie zongo assemblyman no information center wɔ twatum arimbot at 32 enterprise kotwi brofo edu ɔno nso atwatum adepa information center kotwi afatia wɔ twatum DJ taxi driver patch number 2 ɛsɛ demu ani afei bo wɔ fie ɛwɔ asafo bobo ɔno nso atwatum na abrebia no ɛyɛ ahyɛ ne so Facebook no ɛyɛ akoma 87.9 FM ɛna YouTube ɛyɛ akoma 879 FM ose Chrome TV fan live Kings TV live ɛna Spiritus TV Play Store App Store anase 2C TV wo click so a na ɛno so ɛdɛm bɛkwa yakɔ yaposifo ɛwɔ hɔ wɔn mu nyinaa atwa atumu live ɛma obia so etie bi Pastor Julius Ako yakɔ dia na R&D nso ɔde atum ɛwɔ patase saa nso na ma Lydia nso ahodwo ɔno nso de atum Collins wɔ mampɔn ɔno nso de atum afei KD fashion nso okotwi ɔno nso de atum ti wenim ne nkrɔfo a ɔmo gu so a ɔmo hyɛ ɛma yɛ nti ɔmo nkɔ so anhyɛ August no so ansan so ɔpɛkyi airmate trade airmate junction ɔno nso de atum ɔmo nkɔ so a ɛnhyɛ ɛmfama yɛ mako yɛ kɔde a yɛntufo sɛ akola nye abribia ye tuma me fofo so mo hwe made na so o maame anhwe wa na papa anhwe na nche se bon ho moden na so tumdu ba wi abrabom na eno beboa okay ekwe koko mako ye kwa na metu mmema bi fu mesre wo mo nye ba akofo na ewo yesi akokɔ ba tan na ne madi na chie da bi mmema no so mutumi samma ne bi edi mo achi ema ne yeyiye enti yesre mmema binum omumwa no mutumi hwe mma no na asumdue nye da emra sister Jamfu ana sister Jamina owo UK sister Jemima ewo UK erode nshira no pa ewo na doya enra oye mi mechia po ochredako ewo UK okay nyame enshira me sesa wo how wo problem emfa babia ahasei en yebesi wo how no anokwan ede ama wo enu nti sede wo how no sitie wo yire ukunu wo papa wo mame ba ma bi hye wo bo obeware wanwa udie sede asem no esitie bia no wo be frame producers ewo 0246 824549 0246 824549 and 0553 6721 73 0553 672173 and 0246
903987 0246 903987. So what friend number see ya yabajo so na chese waba Akuma FM yewo ascra yene mo no ena ehwe ne mu yene yira kwan ubetumi de wo hawo no so abedan ye na emom no mafade yi eye Joseph Fashion Josephine wono ena asiesie yen kama seye eno nti Joe ewo bom so woni meet me there sport na edition ne mu eye wedding party baby a wukọ bia no obepam atade no e de ma 0243 433 465 0243 433 465. You know beauty salon on a yummy makeup see friend no I was 0244 509923 0244 509923. Now se see a menyan ntia se taribo wa fre enu nti se die sitie bia no yene ne bedi nkomo wochena ye benya taribo e wo studio ha sei live ni ye taribo aba beyi na no ni ye hunu sede asem no esitie medin ade ma me akosua medame producers wonum nyina sid ma me do fie ena afa Ismail ena social media fo ni nyina meda obibia ase na akoma fans of Akumemu nsem fans of Akumemu nsem ye chiachia seni adwuma pa mo ye ede ema ye fans of Mama Akosua mo so ye de mase ene adwuma pa mo so ye Facebook fo nyina YouTube fo nyina nyame enhyamo mo amo hye nyame enhyamo mo nkoso a na mo nye ne sa ema ye nyame ya domo a ekina Akumemu nsem dwumadie dia de beba no eche paw ye dem nyina se ama mo ene tia adehye Sama yenti mi unu ya ama brabo ya me pasa ama meni sota mi o refo ba me na me ni o Akuma mo sama yenti mi unu ya ama brabo ya me pasa ama meni sota mi o refo ba me na me ni o Galaxy Max hey tight Ọba kún tí ó dán fún ẹ, ọba kún súnmọ́ rẹ̀ dúró.